Talafalava o talafo le radio Samoa mai Australia. Wa mai a whalau le talafata o le tupe po le pakete le malo e pe ona folosia e le teu tupe o Tim Chalmers e le pōna pō, ma wa lau alunga i le whaititi o la fonga tutongi po tax cuts o le a amata wha mamanu le tausanga fōnu awhenua ono, whaasaro atu le lua awhenua fitu, ma o le whaawawina leo tax cuts na amata whaia mai a iu lai lua awhenua spulwhaa. Wa folasia la o le Samoa mua iulai dua whelua ono, la whaititi ai le tupe tutongi mo le la fonga, mai le 10% e le 15% lana winga, ua sene ua ititi ai le tupe tutongi mo le tāla e tasi e earn, pe maua le tangata whainga luenga, e le vāru 10 sedang ma le tasi, ma le whasa 15 afe lana tupe maua. A o atu le 2 sulfitu le atu e whaititi ane fo i le la fonga tutongi i le 10%. Wa meo le fuafuanga le a whaarua i le 7.5 biliona tāna au se tālia. Wa mei le teu tupe tu sarawa po le alau ngā luenga pe aveloli, whai a onga, whai ngā luenga leiba, pe iei fo i au nanga ngau si mea maisi, o le a tele atu lava le tupe, o le a mawhai una whaasawina pe a tele le tutongi e maua. O isi mai ngā au fia le paketi o le sosoani teu tupe, mo whare mai whalawo i tele mo le whare rei o nanga, e mai se le fitu tesi mareiwa piliona mo le Medicare, e whaare rei aina na au nanga mo le whaitau miliona o tangata Australia, ia mawhai fo i o nā ngai fo mai whaare ainga e au noa masatutongi. Wa whesiringia na taitai o le tua ngai Peter Dutton, e whātatau i whainga whaavai tau la fonga, a le so o whaatasi po le coalition, ina ua mai ona whaeloa mai le tala whātatau o le tupe le whainga malo le pōna pō. Whai mai le 9 News, wa whaingoe le tau tupe o le tua ngai, Angus Taylor, se isi tax cuts po vaenga ua avesea mai la fonga, o se whātō sino o le pālota, ma o le ale muri tai iei le so o whaatasi. O le whaatala noa ngā Dutton, i lunga le porkaramele today, i le so, na ia matua i upu iai tax cuts ia pe o le whaeroa le talo le tupe, wa mai ia, o ni whainga tau whaavalea. Ina ofisiringia i sono finangalo i le tala whaatau o le tupe na sauno ai Dutton, o le aso atai au le a whaeroa mai ai, la lātou tani le paketi, wa whaeroa mai ai, ma lātou fuafuanga. Whai mai leo e toa fitua ri i wo lātou pueina, ma tua ia i mata upe au fieiso ni ngā tūlā whono whatūranga lelei po organised crimes ma o lātou so tanga. Reos whainga leo na whaia le tai au po ana nafi le tuisi sifo sini, i le mai awa lātou suenga e maasina a toa o whaanga solo, na taula i tonu rawa i le tapaa ma le au solo tūlā whono o lo lātou sa iri e ngau ia o loa, ma whaia i fi whaatawa inga wha solo tūlā whono. O le toa ono i lātou na pueina pe a mara tai 2 tausanga na mātutua, ma le isi o sidia ma le whasa 4 tausanga. O mōdia uma i le maua iai o sikaleti ma tapaa, ia pe a ma le tasi tesi ma le whātane le tele. O mata upu le suesueina e leo e au fiere ngau ia o le tusa ma le tasi tesi ma le 5 miliona o le tau o sikaleti na ngau ia mai se unity kasula, a toa ai ma le tau mo whainga e ngau ia se loli ua tumu i le uta o tapaa i le whaetu o Guildford. O i lātou pueina na mōdia i mōdia ngorenga oi, ta le pefale ma le aafia i se kurupu whaasolutu la whono, ma ua te ena uma le tatala i tua. Wa lipatia mai le atiri whaatuai o whio inga i lunga le City Link, le Tullamarine Freeway i Essendon North, ona o se whale blewe tau taavale na masaa ai ma se suau ui lunga le ala tele. Whai mai rua tāpunia umalai nai whao le awala lea, i lea whaetu ma ua lipatia le 7 News, e fōringa e toru ta avale ma se lori na o fia le whalamlawe, to tasi tangata ua ave atu le wharema i me le pone. Wa mai ta wina le tuwai o whemaranga inga i Calder Freeway, ma wa sidia ma le fast full minute, e whaata dia i le kiu, pe ona ta ua i poti. Whai mai leo lo o wha awau so suenga le teminei, ai le mai lo foi po ai o ta avale i e toru na apuai le whalamlawe, ma lo o whaia pea le suenga. Tala muri i le tala whaatau lava le tupepe ama le ono sa furu afe tangata whainga nuenga. I au se tādia o le a maua se si itanga i tatongi, ina wao fia mai ma le 2 piliona, mo lea whaatatau na fōra sia mai le talo le tupe i le pōna pō. Whai mai o tausi soifua isi o lo o au fia i lea whaaiunga, e mai se na ua mai a whaia le whaaiunga le Fair Work Commission, po le komisio ngā nuenga tala whea ngai. Wai mai a mata atu le masina nei, lea si itanga ma whaawawai mo le 5 tausanga.
O le isi vai ngā tupe rua tesi ma le 5 piliona ua whaamatu ese mo le whaia o Pol Kalame a tangata mātutua ma le tausinga i Maota Malawa. O le itu pālawa ta maitai ma tele na whamniaina i nei whamnianga a wa o lātou e mawai le 2% o le au whainga ruenga e wa ia tamaiti i a onga ai mai se foi le tausinga. Io tala nana Radio Samoa mo le nei solu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lisa Bulavina from the islands of Samoa. Benjamin on the beat, representing Daniel. Satay up on the stage, you know. What do I say? This is ASB Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, mo le vaenga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is Faiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25-valu, mo sauwa noe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O se talafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe amanamia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car.nz. E le whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le tonga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te peraina le Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Rayleigh tai tasi e 5 whailonga ta i 5 se lautala mo risila 5 whailonga ta i 5 se lautala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siliatu mo soga varo ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafu ai le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga a siasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O te fia lava e toi whaatalofa mo wholofa i a te oele nei fo i vaenga o le whaawawina o le tautua le siu whonga o Samoa, le Radio Samoa, se fulu lima i vatolu a mo i Aukilani. Ta walunga atua i matatou tala i vai whanua ma ele fo i o au se talia mai le tamaita i a Miriama Pomare. Ia, e mai se fo le o nanga ma le tautua a le tofa i a whonga mua. Ia, po le ftelenga fo i a se Manu Francis Ioane. Maboli atu ai foi le nganga whaftai, te tonu, ia, sa maua se whero inga lelei, ia, ma houtou tali e fo i kara pesto le ri ire sa whai. Ia, ta pena vai a maua le malosi le aso a taiao, ia, toi tali umai wha uau le au nanga ma le tautua le atunu. Mai ana fola le whala le taiao i le sunga le ri awa, o ma le au, amara le au waa. Ia, va pena fo i le ftelenga a tia, mai se fo i le tofa, ia, whonga bua, ia, ma le tātou pora kalame o le awa uli ma whonga bua, po le ftelenga ia se manu. Le o tātou taunu umai, i le amatanga fo i o nei fo i tautua, ia, e a mata lava matamua, i le tātou pora kalame e peo na masan, ia, i vai a so uma, e tuli au pū e le tō teleo i lātou e lava tupe ma se leni. Ia po la a, ia fo i a nai mea, nai equity fo i lelo o lātou whale. E whalongo i a vandoa le lei. E mawhai ai o na whaatau si whale mo le ainga. Au whaatasi mai i le whale tua ia e mele palamo. Ia o le si fofonga leo le tātou por kalame. Whaatalo whaatuai ma le nganga whaalalo e mele. Alo le soifua maruia.
Alo fo le tau atai ia male. Ono sa I fo I ngā ruenga sa whenga iai le so. Whio mai le tāpura kalame a le mapu I fale. Ia, malo fo I soifua manuia lau a fionga sa vea, whaatalo whaatu fo I le nei a fiafi a mai se fo I le whaatalo whaatu le mamalu le atunu o whaafonga mai I le nei a fiafi a malo lava le soifua manuia. Ia, whamboe sa whapenao le manuia le tai au le ngā e fo I o le la. Ia, ma la usu le atunu I o na tiute ma Faiva masani o le tai au. Ia, mai ai fo manisi sa o tau tale noa ma whaaso le whai ungo le lava I aso. E tu sai ma le tāpura kalame. Ia mai la tau e wala au mai ma tu atu iai lau numera. E fe so o tai atu iai. Ia, mai le weekend, ia manisi fo I sa o tau whaasoa. Ia, whaafitai tele lava sa vea, o lo o tele lava le malu le atunu o lea lava e wala au mai a watu langa ese, ia not just o tua awa ia latu freehold homes o lo o mana tunatu pe to e whaale lei pe whaatau se si mota. Ia, e mai se fo ile mamalu le atunu o la lava e fia tilo pe e fia whaatau se whale a e fia loa pe wha pe fea o na amata o fea fo e amata ai lea saun uninga so o lo te le lava le avanoa, o lo te le fo ile au ngā o le tāpua kalame. Maria lava, peia o le emo le ata I o le taimi, ma le alu o le vai o le wati maaso ma. O le o tātou tū la lata I le whai unga o le nei masina. O le masina lona tolu o le tausanga le nei lua whelua sifuru lima. Iai se mata au puta ua o le te manatu e ave I le wha mua I le tātala noanga le nei. O se tasi o mata au puta ua le nei. Mō I la tau o le a whaatauina se fale mō le taimi mua. Sau noa I le tāua tele o tūlanga I te tau na tā pena I ai. Whaafitai tele lava sa vea, o le mānei o le fasili o na I guess pei o le amatanga lava o le nei po le kalame po le naunaunga po I o le Radio Samoa whaapea fo ia mātou ia whaamalamalama pe fesoasoani le mamalu le atunu. Ina ia whaateleina le malamalama pe whaapea fea fo I o na silutilo pe au ili le amatanga o lea sauniuninga. Ila wa'u manatu la towi, I think the first thing mo le mamalu le tunu o fia mana na o tilo se whaatau mo se fale. O le mana tunatu pe ai sea mana o e whaatau se fale. O wa'u my experience through all years and also my personal experience. Manino le leile tato matati le fia mana na o ai pe ai sea fo. Ia na mawhaile o na tātou whetu na isi mea e te tau na tuu po a fo isi mea te tau na whaopopo. Ina ia mawhai o na iaile tātou matatia lea pe whaatau nuina lea matatia. A pe a kilia le lei lava le tātou goal, po se tātou vision, po se tātou matatia le whaatatia. I say, why do I want to buy a house and not rent? O le ale benefiti mo oe malo a inga I le alualuanga I luma. Ai po lea fo I taua tele le silasila po lea se amount of repayment e te silasila I laupakeki that you would be comfortable to pay. What would be the absolute maximum? E mawhaiona e tiritila topakeki le ye le taimine as a family. Work out repayments o le tātou mō kesi le tau tilo iei, o le ale maximum that you think you could actually manage I le kou pākeki le iei, a oa fo ini mea e te tilo I lau pākeki, e mawhai ona tu ese, what would you be willing to sacrifice? Po ni pēna tātara noa le last week, what would be a delayed gratification po ni mea mawhai ona tātou tu ese, e whaatea ese ina ia mawhai ona au sia le tātou matatia le iei, so I guess o le mea mua lava tilo, why would you need to buy a property? Why would you want to buy a property? Wa a pe a manino le leile tūlanga lea, I ona mawhai lea tātou ona iei se nau ma iei se tātou matatia o le amwhai ona tuu I lalo. Ina ia mawhai ona malama o maile a inga, o mātua, o alu mawhanau. Ina ia fesoasoani o matatou, because I think if it's going to be a family project, e whaingo fia pe a malama o mai ia
ia pāti ese o all the participants. Po le ale tato matati ale fia ai po le a foi lona benefiti mo tato uma. Malo, ta ua tele, whaalongolongo atu awa, le whauta o le upule na o le delayed gratification o peo se osi ngā taulanga, fo le ta tia e selen bea e te loa e le o se mana onga tala fia ngai ma na o mia vave, ai tuu taimi e tau na whaamumua and prioritize what is best, best interest o taupolo tu wainga. Awa pea la e sau e o maise ainga ia te o le whalitua ma wha pia mai look. A mātou te fia whaataua se whale. A le mātou te posi e le o lunga le lua se fulu pasene o le tau o le whale. O le ale me mua e mwhaiona e whautua ina i le ainga ma le whaatulanga ina fo i lea o se whiriwhiringa. What are the other options po i lea i le loan ai e mafua i se au na tu ina atu lau whautuanga i le mea tauna whai. Mana ia tele le fsili sa vea. Masala sei fa mala mua lava le wa pe e faisi na numi lava le malo le tunu o fa mai se fa long so ai le mele te tauna lus fulu pasene o la le winga o le tulanga o le lus se fulu pasene po le au fai o lau deposit tu sa o le pasene le o le tau le fale le sila yai a fa pe o le winga o le fa matalanga o le tau le fale le mana o tatou e tilo ye fitu se la wafe o luna winga o lau deposit pe afa pe mana o luas full pasene e te salau na se lau fase fulu ai la loi fulu le se lau fase fulu lau deposit o luna winga o lai less than 20% deposit o lai la loi fo le luas full pasene i ona tale ile o le ta fasili le o le tulanga mo la vo te tila ye po ani options le available le lunga o le marketi e ye se tau ngo fie po that would be a cheaper option it would be a cheaper option mo le mamalu le tunu. O le memo mo la valau tilo ye be qualify tato under the first home loan. O le le first home loan, o le tulanga le first home loan, it's cheaper, it means it's usalava na ilalo le lua se fulu pasene lo deposit. Approve lo application under the first home loan. E mawhaiona e qualify for the special interest rates le offer banks. Mo suna whātaita inga. Approve oi under the first home loan. Ele vai taule nei o lai offer o my banks. Most banks is offering le 4.99 special rate for 2 years. Pe alpha pe lua se fulu pasene pe ilungatu lo deposit. But o le mana ia la le first home loan e qualify ai. You can be eligible for the 4.99%. It's usalava pele ui atolo lus full percent. I o le normal interest rate pe afa pe te le qualify under the first home loan for 2 years is currently 5.69. Ia na fa opopola ia I malatato low equity margin mo ile e fa opopo banks pe afa pe e lalo le lus full percent le tato deposit. O lona winga o le faisi na te leo le ese senga. Wa afa pe e le qualify under the first home loan, or low interest rate, you'll be looking at just over 6%. And afa pe qualify under the first home loan, you will be eligible for the 2 years 4.99. O le manea la lea, o le si po I me manea, ono le te leo banks, la te offer inga le te mine a good level of cashback. Afa pela te qualify under the first home loan. Ia e mawhai ona o tātou le bank au mai le maximum cashback. Ia o lona winga, ia e maua mai afa pe o le tātou mo kesi e lima se la wafe, tuna whātaita inga. The bank can give you under the first home loan a 0.85 or 0.8% off the amount o le tātou mo kesi. I afa pe te le qualify, then the bank can give you less cashback. So le mana ia le e tele lava na iona benefiti pe a qualify tato under the first home loan. So for le tali le fsili sa vea, it's I will always look, do we qualify? Be eligible tato apply under the first home loan. Ia afa pe alo e lai le ai. Ia na fatu a me ilo le e le si vaenga le ila loifo o le high or the low deposits
le ye tato extra interest rates here. Yeah. Le ala tu lo lava. O le ala le first ever home loan. Ever first buy a home loan. Le ale le tu ainga le ta o le mele. Ma na ia tele le sili sabe o le first home loan to sa o le vaenga le kaingaura, which obviously the government department, they work in conjunction with participating banks. E leo banks umala to te ofainga le first home loan. Yeah. So le mela le e o ngailung lo fa o ngaingo se mortgage broker that has the experience in this area. I ona tiritilo le iai so o le whainga o le tūlanga lea, the kaingaora you have to meet the kaingaora eligibility criteria, as well as the esepoile criteria ale bank la towia. So the first home loan e guaranteed be underwrite e kaingaora ia first home loans here. O le mele leo na faisi na strict le titi o le lato criteria. Ona obviously o lela underwrites e kaingaora le first home loan le, even though o le apa laita to le bank. But it's a tau lava nei le approval from the bank as well as kaingaora. So o le mele le na faisi na sina tele like titi to documents ma me fa pe e mana o mia ona lai mana na o foi kaingaora la ko to make sure that La lato investment. That is correct. Yeah. Ta wotele na. Ai mana ia foi lea por Colombia le malo. Foi le fa lo to tele ai tangata and encourage people o kainga ora housing New Zealand. Ere I foi mo le permanent stay tangata. Wana o se no fa nga mapu iai. Nga solo ia por Colombia le ainga ma fo le au mai ia se latu ti posi me fa pena e o ese atu se fale fa tau ai nga solo mai istanga tolo ia latu applications fo le housing New Zealand e mapu fo ia mo sina vai time o sa o le Yeah, I believe so le purpose level na fa ia le vai ai le man ia la le first home loan le le o ia se restriction po fele fale te fa tawa. So you can choose level if it's so long. Maua mai lole tato approval. Ia olona winga. You can go shopping. Mo le fale lea te fiamana e whaata within the approval amount leo au mai. Ai mana tua fo ia olona winga. O le mana ia la, I'll just go back. O le mana ia le whaongao se mortgage broker. So na whaata ita inga ia la o clients I'm currently working with. Ia na qualify la to under the first home loan. Or submit to 2 different banks. Or I can have a look at 2 different banks. The same customer, the same income. E a maile o falisi bank e 5 valus fuluafe. Maximum. A maile o falisi bank e ono selau ivas fulutoluafe. So it's quite a big difference. The same income, the same clients, the same everything. O mele tau waile whaonga o se mortgage broker. Because we know the different levels se tirtilo yai banks and e esele titile lato le viewer banks with the different types of incomes. Ole se singale, so that's over 110,000 difference. E mawhai ele ungali ile ona whaatau se la fale from under the first home loan. But with exactly the same income. O le mana ia la lea is beneficial mo le mamalu le tunu le whaonga so mortgage broker. If you don't have one, I'm more than happy to help. I tūlanga whaapea ina ia au ili po whele me benefiti mo tato. O whanga solo ia le mātala noanga fo ima le whaasoa ma le whaletua ia e mele Palambo. O le telefoni le nei e whaiona e tango e tusi lalo. Ya, umal por kalambe mfene wala ya embele fa man malama tili ya te oe. Ya mata upu ya lo matala no ina olu fitu valu tolu fitu valu fa valu o olu fitu valu tolu fitu valu fa valu o. Ina ia manino ai matele le taimi e te lua fa so ai ma emele ia ma fa ton fo lau fo ile mea lai te ma fo fa we fai. So o ala ia tu langa
e te anga vaai, o a le whaawasenga ina o ni tūlanga e te anga vaai i le first loan, home loan. Yeah, man, it's a little silly to say all the eligibility la le lena set out the kaingaora. The two main things it's a tau lava on the meat o le tatou income apa pe to tasi le tangata le e apalai. Your income cannot be more than 95,000 for the last 12 months. That includes any overtime or low income in the last 12 months. Le applicant no more than 95,000. Is a one applicant near but one applicant. The kaingaora and the banks will allow you to earn up to 150,000 for the last 12 months. If I bear for joint applicants, the maximum income you can earn for the last 12 months is a low limas for office. So those are the two main things before we can have a look at. Although deposit must be a minimum of 5%, so 5% or mawale 5% or low deposit mo le falele te titilo yai. Then those two we can have a look at seeing whether the rest of the criteria under the first home loan qualify. So those two main things before we even look at the bank's criteria to say o mea tawala ye titilo yai le kaingaora before we look into the rest of the criteria. Yeah, proceed. Lele, ai oala ia ni tāpenanga fo lele a oe a pe oni whaamaunga, oni li city, oni bank statements, me umawhapena le la lua tāpena loa la male a inga lea, o a me tauna tāpena like documents and whaamore. Yeah, man, it's a little silly. This it will have extra documents or lesime mana o mia le leila vale mana o mia mai kaingaora po the banks is o se tusi whaamaunia mai lau employer po le ale umitaluna nga lua I lenga luenga te iai nei au le a foi lau normal income for what is your stable or confirmed income. Ia o le situlanga mana o mia that must be part of the application. O le tato summary of earnings le au mai le inland revenue. So this is your summary of earnings from IRD for the last 12 months. Whaape o tato le self-employer or a contract worker. Then obviously we need financials. Le whaia le allow accountant. So those are because they will only use taxable income. Whaape o le tato income for ilalele under the table. Yeah. We won't be able to use that. So it must be taxable income. La wo umana submit to IRD. Ia ona ilo le ma isi tatu tūlanga lea o le tatu last 3 months bank statements. I pei whio lena tatu tala noi lesi vai tau e tā ua tele la le make sure la tidy up ko bank statements po tatu bank history. Wai mana o mea le tolu ma sina o lau bank history. Ia ona sirsila foi lea ia payslipi, payslipi in the last 3 payslips. Afa be o yaini si tato loans la yai, then we would need to have a look at your 3 months history o tato loans here po yaini dishonor payments manisi tulanga fa pena. And then also there will be a declaration. It's a saying in on top of other declarations. It's a law. Everything that you've given is all true and correct. Yo lesi foi mea mana o mia e kaingaora part of their criteria is a whapeo yeini au savings o lete whaamoe moe e afo ye tu e awane I whaonga ina. They won't allow you to have more than 10,000 savings left after you buy the property. Ona, I guess ole tutu unga lava ina ia is to help first home buyers with make sure like underwrite for your kaingaora le tato loan, so they want to make sure it's a little benefit that it shouldn't be. Yeah, it's within so the they best just want to make interest sure it's of all the covered. It's within the best interest of the tupe mar kaingaora le la auto whaafsanga I. Yeah. O nisi mana onga
Rā nisi mana onga fo le emwhai e ona e anga vaa I lalo le first home loan. Yeah, olisi, taisa ve olisi me te tau lava, you must be a first home buyer. Yeah. Olisi po tūlanga ma whaiona consider ele criteria lea, if they call it a second chance, bea whapea na you were bankrupt maybe 5 or 10 years ago and you've lost everything. And so long as you've proven that you've recovered and you've got a good history in the last few years, then that's called under the second chance. And if you want to consider under that, or maybe you've had relationship breakdown and you had to sell everything, whatever has happened in the past, and if you want to reconsider you as a first home buyer or a second chance under that. Your lisi for me, it's the honest fear is once you buy a property, it's a taulava on approval the bank makainga ora le fale le la e whātaua. This is the home they're going to be using as security for the funds le la au mai. Polona winga okay lo, you will also need to make sure we order what we call a full registered valuation to so le tūlanga le it's a honestly fear you will also require a full registered valuation. More le wha in you're finalizing ona. They want to make sure there's no hidden any consent or it's not been declared or disclosed. That's rotten, that's not necessarily disclosed on the sale and purchase agreement. So that is one of the other options or the other criteria on a fulfill is a full registered valuation. Malo. Olona winga la e pule mai ia le kainga ora ma le fale tupe I lau filifilinga po fele e fale lea le te mana awai pe o le mea le na e fai e le fale tupe ma kainga ora. Fua le tupe lea wa loan mai ma approve mo e. Yeah, taisa ve mo le fasili. Once e mai e le tatu approval, then I will sit down with the family ma wha malama le tatu process. O le fale la lea la e alu filifili. E ma whai ana e alu e va ai le fale lea te fia mana awai. Okay. But so long as once you've made an offer on the house, e te tau lava ona au mai le tatu sale and purchase agreements, e abele I le bank makainga ora, ia mawhai la tōna sign off mai be approve mai, yes, we're happy with the property le la te mana na o le ainga whaatau, and then okay mai lo le tatu property le wa umana okay mai le bank makainga ora, then the next step would be I would help you order a valuation mo le fale lea wa o le si stepu lea po le si la asanga lea. E mana o mia pea o mana sign off mai le property, i ona abelo le e oka le tato valuation to reconfirm the value of the house. Ma me whapea wa o isi taimi, it's happened in the past, it's e mailo offer wa maybe for a house that's you've offered se whātai te inga pe iwa sala wafi. E te wa au mai le valuation, e au mai pe 800,000 or 850,000. E mawhai le kainga ora ma le bank on a decline. Ona I le lato manatu. They may think you the property is overvalued or you are actually paying more for the property than what it's worth. While let's say for tūlanga le is a protection more le mamalu le tunu to make sure that sometimes we could be emotionally attached to paisa tato ofo no tele yai. But au mai la le valuation ma le value o le o tato ofa inga whaata waile fale e iei te leso na SSM. The bank and kainga ora can decline the property at this stage or no tūlanga ia make sure or like you're getting a fair deal, I suppose. Yeah. And there's also a protection for you I tūlanga whape. You make sure we're not overstating the value of the property. E se taimi e masani e ona peifole wa undervalue ia pea o le taimi o le a whātau atu ia le whare ese mai le tātala noanga le ase mea lewa anga ia lo mawhawhau. Ono no winga la, e le mawhai lava wai ei tangata o maua le tō mai whaapitoa ma laise neina ma whaapena whai ona le stala
in terms of the property industry or the real estate industry. E te taua o na saili le value o le fale pe oka foi o le la apalai a mai le valuation o fale to the best price it should be. O sa o na. I believe that is correct. Ona ele o was a real estate agent need to all step into a different speciality but how I work with my clients, I always give them a copy of what we have from CoreLogic and Velocity. Wa o company lua le whaonga banks and all of us mortgage advisors determine mai iai afa pe o lai available online se estimate value o le property. Ia ona matou abele iai I le mamalu le tunu or whoever's looking at buying to give them an idea o le ale what does the market thinks le value o le fale lea ina ia whai ei se latou whiwhilinga. And for us we can't influence le latou. We can give them the advice, we can give them the information, ia make sure o lai e lava ma ia information ia latou sila ai ma e mawhaiona o whamala mai ia latou le on the CoreLogic and Velocity, there's 3 different values pe o lai available. I would say 90% of the properties are available, sometimes it's not available. There's a bottom end, there's a middle end, and there's a high end. Well, range la le whaongai banks. The banks will always use the middle range. Most of the banks will look at the mid-range depending on where the location of the property lay. Well, me umalava le titule le banks be as the area le estimation le mai sa fair value of the property based on the recent sales within the area. All right, and within the location. Ta ua tele tele lava ia te ul fale tua le whaamaram la maina o nei vaenga awae ta ua le whaafongafonga le tunu e meise I lato ia o loo fuafua mamao fo I lea mo le whaatawina awa o se moe mitinga lea o se sini e a fo I tilo mamao ia le tele fo I o hainga. I le lumanai. O le telefoni, o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o, mo le whaletua ia e mele. Ia, ai, la fuatu le nai tu vai e tawalunga mai le tātala noanga. Ia, ona tātau mawai e lea ma le whaloalo. Ia, whafte tele lava savea mo le au onanga fo ile nei fiafi e ma le whaatala noanga, wa fo ile wha malama lau tele o le mamalu le tunu. Ai ai lava se fsili ia, ia tamu whai e vili mai o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Pe emaili mai foi e mele.palamo@loanmarkets.co.nz. Ia o le naunga lava ina ia malama ma ia paateleina le fsosoani le mamalu le tunu. Ia ai manu ia tele ia malolonga le fiafi whaatei tele lava le wafionga savea. Ia, malo whaatei tasia ai e tele ia ele tangata na wala au mai e te au whamon mole. Toi fesilitasi atua alela wa vili mai ma teksi mai tangata. O le a fo I le upenga ta whailangi le alu al tangata I mawhaio na alu ai mai ai au noa ma le tutongi ino se tupe. E su e ai lava e o ia low credit ma le tūlanga o lo o iai ia lau tutongi ai tā lafu. Ia ma e loa I le fo ila ia le o ia si au mea pila ngai ai o le centric, yeah, something like that. Yeah, yeah. Mana e tele sili o le website is www.centrix, which is CENT for Tom RIX.co.nz. Yeah. Alofa tai te ma o ma seu manu su e ma credits. Pe fa pe I le mera wo ia le pongi sao le no rangi le sisi e fia e me se e kala fu ma wo po se loan. Ai ma du tele nei e fiafi tu le matai fo I le fa poponga le vai so fo alo fantu mo lo fionga le faltua ma du ma lo longa ma tau mo ftanga I le fiafi na de e fa soifu ia. Soifua. Ia le nasa mo tawalunga atu le talandoanga ma le faltua ia e mele palamo o la utala le fai atu. E matautia le tāua tele o le tomai maanga waa. Ma le malama lama le leima le silafia o e mele palamo. E le industry lea,
I lea fo I tu ai ngā pisinisi ma company o le whaatau whale. Ai maise o le vāo e mele, ma le whale tupe, ma le a inga lea o lātou whafso o tai atu. O rona winga, o se whaamurianga tā ua lea mo I tātou, le whaanga ina I o alo matama whana. A wai le tongi e o tau e mele, e te tongi e le whale tupe lea whiutanga I ma e mele. E le whai o le tau loan, po le pre-approval foi. Ia, a wale whaatau wina o se whale, telefoni le nā, e mele, walu olu a fitu, walu tolu fitu, walu wha, walu o. La tātou ua tale pese lea, tātou te whiloa I alo I ai. Ai sei whaatalofa mua tu lava, ele pa ia mana mamalu o le tāwhatolu o le tātou vāndo nofo. Pa ia mamalu wha le malo, pa ia mamalu wha le atunuu, ia, ia maulunga sa vi ingo le tua e momoli ana au na pa ia I whata whaita ulanga e fia. Ia le ngata fo I lea. E ne mwhai ona whaangaluina o tau o to ina ma whale tua wa malo lo mai le ngā ruenga. Malo lo man malo lo pensione, retire. Whatalo whatu ia te o tau, lo vea lava fo I o tau, ma pau tu o le ngā ruenga e whaalango lango atu iai. Ia ma apa atu iai le whaife au fo, ma si ona whale tua. Ai whaatalofa foi ma le whaaloalo ma le anganga fifia, ia te utou malava o paanga tō tino le Radio Samoa. Ia ai mise le ia tau sa vea I le asonga fua e tau le astona ai. Gagaifo Faiva, e lunga le tātou Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel, ia ma le aso tōna ai I le tāno ava e te maua I le sao. Ia whaatalofa e toi po whela wale atunu olo e mafuta mai ai, ia, ma lo atu le ono sa I tiute ma Faiva o lo whenga iai awai ese uma I o taimi o le tausanga, taimi o le aso, o aso foi, o le vai aso pa whai o lo I Amerika, po le atu Asia, le atu Europa, po Kanata foi, ma Alaska, ia ma tātou le atu Pasifika nei, whatalo whatu a whai o le aso ngafua le nei, o I po le aso lua foi le nei a o toi I tutuila ma manua, ia whapena foi, Hawaii ma Amerika. Ia, whamalo ngā rurue. Oi leu te wawatu. Amelia whamoana, mua fwa e lunga fwa, ele whaile ukusi. Alolo sai fwa manuia Amelia, tufa le tātou polo kalame, share it and love it. Ia leo le nāfo, subscribe. Ina ia aua lava, ne imisi ia te oe. Ia tu sapa o while te anga iai. And what's all the notification for my... ele me Maria fo ele mara poka le rilo sa vea le wa misi ate oi Amelia fa moana kalameli alipia talo flava kalameli ya fa pe fo ia fa fitai a mosa se o tofine fotino Josefa ya male tu mai tai o Evelini ya ma vai fa le le ka ku inga le fionga ya masoe tauli Josefa ya msalo fo ole fa longo mai ya le si fo yo ankole le fionga ya tui mawalunga tauli Josefa ma le filtua ia ma le tama o vaisingano whawhetai a mosa talo whalava la tau o lo mawhuta mai Brisbane, Sydney ia whapea fo I Meleponi seu manu Mikaele teu filo alole seu fumanuia tunu mafono Ella Matai Rata talo whai alole seu fumanuia whawhetai o le fionga ia tongia, ia po le fionga fo ia fuatino, le au ngā upu tō muli, alo mai mo mai ina u afars fulma le tasi le tai au. I Perth, Western Australia, talo fatina, mo lo maria oe ma le ainga mata tu funga mua, talo falava, o Sky Liu Sione, alo o mai mo mai Sydney, Australia. Ia, la tato mo tale pese le nā fo I mai, mo le sila fia I le atunu, o le afo le lima I le fia finei, ia, o leisi au malo whaapitoa, ia, o se tasi sa avema minsta, o le kapeneta, o le whainga malo o le whaatuatua I le tua Samoa ua tasi, peita iade ina ua uma le la tale doanga ma le fionga, le tamaitai pale mia ia fia mea ina ua vale whangatia. Na whailo ia I le fionga, le tamaitai pale mia, ile li I minsta, o tu mau pelu langulango inoa, ai tali le minsta, le au kele koe langulango inga oi, ia whamailo ma le
ma le fionga le sa fa pito pol te mai tai paremia ia au mai sa wa nge ia le coffee mings kanga ia ki oi mai mar ka vale mai mar ki fo kipi malo olongi ia ngai alola ia le alu muri muri ala uli marisi vai ia le na le fionga ele ale I fai pule o fale alili tas le fionga I le sa ave ma minister of sota inga ma teknolosi I nei ona po le fionga ia to lupe po mulu nuku ensemble ia la fa tasi mai ile afatonu le tu la lima ile afia finei ia usi le fa fonga si vai fo inga o fe ale menga ke ka fa si va le pense le mantu wa onga I vai monga college le fale tui sa mau ma le fale vai monga le pese ale au fa ili ma le au fai pese a tapu o tota mai vai ala lea ua toi teu ma usu mai ele a enga lea vai monga college Le tautua ma o le siufonga o Samoa. Siufonga mātungo fia le nao le onga tūlanga lua le college. Lau le koe kuna ua college vai munga. Pa le pesi tapu o tota trill nā ua toi au mai foi I le tā ua le whaafonga le atunu. Ia, ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa o le ua toi se fulu minute o Natale o le tu lai lima. Ta whewhe le matautia o mea lo tutupu mai Samoa. Le asona nafi,
ai ana whailo i le tai au nei, le foa i mata utia, le foa i alofa, a le teitai a wau le kalesia, sistak, a so fitu tu to tas. Ile, vaenga whaufai ma le whaafalitui, o le whaatua i le atua Samoa ua tasi. Lua se lau wafe tāla. Ioi, ai, ale marie e lau whaanongolongo atu le saunuanga, ale fionga i le teitai a wau le kalesia, po le perfecta fo i lea le kalesia, ma le pelestene o le kalesia, le sistak. Le fionga i a ala i moana, Willy Papu. O le whalapatonga lea, ma le vaenga whai ua whaingoina le whaatuatua i le atua Samoa ua tas. Fast. O lana moe mitinga lea. O le musumusunga fo i lea, o le nganga pa ia ma le atua i a te ia. O tangata nei, ma o lātou te tai peona i eile sunga i la uli le mari atoa. O tangata na tā pena e le atua e tutu mō le ami o tonu. E ui lava la ina whaatasina ina, ma whaamata ngā ina, ma whaamasi yasi. E tangata mai le isi tu o lo o angaia le malo, ma te e pea i whainga le malo. E tali tonu le tai o le ekalesia. Aso fitu tu to tas. O la auli lava mai la tau na o mai le ainga whatuatua i le atua Samoa ua tasi. O tangata filifilia. Ina ia tai Samoa. Ma ave ese mai Samoa i le polonga. Ma maftianga. O le ao o mai. E ui lava la ina ua sātia le whainga malo le teimere nei. A o le vaainga le toina. Vai atu ona taulangi o le pelofeta, ma le pelestene, ma le teitai o le a, e ka le sia i le au a tō o le lalolangi. O tangata filifilia. A e ui le malosi o satani, ta wala mai i isi tangata, wala tau wha malepe ma wha leanga. E le malo satani. Wana o sina tama i taimi pupu. E o pu ai le valea. Ma fōlinga mai ai ua malepe le sāfo lau o le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. A o lana moe mitinga. Ma o le ala fo i lea o le whaamalusi au o le nganga o le atua i a te ia. O tangata lava nei o tangata filifilia. O le ala le nā o lana fōai. Ma le fōai ale e kalesia atua. Ina ia toe pou. Ma fau le lei le sā. O le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. Na musui ai o ia le nganga o le atua ma fautuanga. Ai la tau o loo li poi ai o na autafa. A ami le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. Se i whai iai se fesosoani o le kalesia. Ina ia iai se whanua ma ia iai se maota. E tapu vai tasi iai le vaenga wha upwhai. Ma e o le ainga wha tuatua. La tau te lango ina. Le vaenga wha upwhai. Ina ia toi tu lai mai. A whai o se wha o se whainga pālota wha vave lata mai e snap election. Po le whainga pālota mō le tausanga fō. Lua awhi luas fulma leono. O le ala le nao le fōa. Malona tali tonunga. O le ingo le pati. O le wha tua i le atua Samoa ua tasi. Ua na o Yesu e li poi ai manuia, ma o lona malusi anga, e toi whaatu lai ai. It is within God's power and almighty power that the fast party will recover.
O talana toina. He didn't tell us severe. When I was sitting there and watching his speech, I could simply analyze everything that came from the mouth of that leader. It was spiritual. O me umana sau e whaleanganga. A mata mai lava ele marosi anga o Peresia, maisi malo se o mai I malo na lato fato I lalo Israel. Se iau o mai le whainga malo tu lepa. Se iau o mai ina fato I lalo le fato tua I le atua sa bo ua tasi le whainga malo tu lepa wa ua uma. O na whaamanuia le atua. I le fato tua I le atua Samoa ua tasi. Na paua leo le saudoanga le toina. Ina ua leo ngatasi le futia ba le umele I loto tangata. Ai o le fatu tua I le atua Samoa ua tasi. E te tau o na aoa o ina mai ai ni le sona taua I le taimi le nei o le vā o le fongatia. Ina ia tutu fatasi. Ina ia loto e tasi. E ala alena. Le launga le nali ata o sa vena whaia tu lawe le amatanga. Ina wa mata na wa awa ai atu. Wa ia ini nai taeta e fo I le maftanga ma ua tau vā le fongafa. Le fongava. Lea ia nisi e wha le leia. Le vā o le pati. Leanga o mata upu whanoto I whale. E toi fo I wha ala mea I le loto I whale. Wana o la uli lava. Ma le fionga le sa whapito. Ta fe pe ana o mai e to e fau fatasi mo pou fatasi. Tui fatasi ia ulu le skalamu e tasi ma tu lei fatasi. Loto e tasi, mafo fau e tasi, manatu e tasi. Ma le mana onga e tasi ina ia maua le vi ingo le atua, ma le ami o tonu le atua, ma fai le tautua I le aturu. Ka fe le malusi anga hi ai. Aya. Leise kalesia e nofo. Ona ola ia lea foa I whapea ma tia ia la tautupe. Lea ise kalesia e mwhai ona whaia se mea whapena. Ala sau noanga le teitai. Ia whionga I alai moana. Willy Papu. We prayed about it. Sa tatalo e winga le whai unga le alatu whaia. E oa e momoli se mea lofa o se taulanga. Mole a inga whatuatua I le atua sa mōtas. Ma eu a. E ma eu lava. Le tā ua o mea ua tūlai mai. La tātou ua e tāle pese. A o tātou tūla nata. I le tātou tala I vai whadua, o tala mai au se tālia, ia whapena fo I mea o lo tupu I le Pasifika pe amai a le peserea. Ia walo whatuai mo o tō mo le au whainga ruenga le nei aso, mo le au ke pasi, mo le au ka whawala. E na ua nganga ifo Faiva o le au ngā rurue. Ai nganga ifo e fo I mana au ke pasi I le nei aso. Wala lele ilevan Pasaloa iyo falling o selangona watu Kumai tonu ya ita Find my love fatu Ba I just maya ya Olo os eina o se alofa Wa ato Na o au mai ai le tuana I lolima
Samoa. Te lulu ina malo uanganga I mautinoa. Ana ole langi e fatu umasila fia lo fatu wale ato wale. Words couldn't explain way that I felt it inside. That was really meantime. When you kissed me, felt so in love. Beautiful, you're all together. Placed me like a seal over your heart. Your beauty's insane, so I say it again. Lo fatu e fino pe ai ande e a oi e fai mo sei. You in my life, there's no word of being. Olos e ina o se alofa wa ato ato a. Na o au mai ai le tuana I lonely ma e fai mo sei I Samoa. Te lulu ina malo uanganga I mautinoa. Ana ole langi e fatu umasila fia lo fatu wale ato wale. Just wanna have feel, chill, feel love inside. No matter what, no matter how hard it's a journey of sacrifice, clear. In the arithmetic of love, 1 + 1 = enough. And the definition above is you and I. But when it touches my heart, it brings tears in different situations and difficult bonds in my timeline. Never mind, please promise me one more time you will never forget me. If only my life. Samoa. Te lulu ina malo uanganga I mautinoa. Na ole langi e fatu umasila fia lo fatu wale ato. Lo os e ina o se alofa wa ato ato. Na o au mai ai le tuana I lonely ma e fai mo sei I Samoa. Te lulu ina malo uanganga I mautinoa. Na ole langi e fatu umasila fia lo fatu wale ato wale. Ai mo nga sai lo uroko wo kam fayak ko fa leo ye yo. E pe o po fa pe le ya le mo ko ma wo lo re ma fuanga. Ke mi mo ai ya oi. Pe o se la solo pe ama vai ki mo. Fa pe fo io se fu a rosa e ma kala pe ama vai a fa. Vai. Pe mai sa u. Fo ya lo lo. Lea fo isa o kari e kusai ma so ufau. Wai alu aso, isau aso, e fai aso fo ile ari. A kongo e se kai, e o makasi ai fo kia ma unele. Hai fa alongo mai e pisi. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Talo whala mamalo le soifua o tala mai atunu e mamau ma le Pasifika a le Radio Samoa. E momo atu mai ia pani, ua polo ina e se whaamasinonga i ia pani le whaamuta o le Unification Church i le atunu. Ua langolango ai ma se talo sanga mai le malo e whaaleo ngā ina le alotu, talo mai le suesuenga na whaia le rua whelua rua
na whasi o tia aile sa ave ma pāre mio le atunu o Jinso ape. O le whaamsinonga whaitu mā loa Tokyo, na tui nā tuai le polo inga lea, ma o lono winga o le a ave se ai fo i le avanoa, sa mawai se whaamama venga i tūranga o la fonga, ia ma o te tau ai fo i na whaise whaatatau i ana a seta. E ui leo o ta ua le CNN, e mawhai lama na toi tālo sanga a pili le lotu le le whai unga ua whaia, pa o ngā aisa isi whaamsinonga maurunga atu. O le polo inga na whaiona o le tālo sanga le mtanga renga wa onga, a Japani le rua wherua tolu, o na whai mai ala ato ua tele sa i ngā tupe ma me tutia, ua whaia ua whaapapole i nai tangata lotu, ma a whiai mo lato a inga. Whai mai o le ingoa loa i o le lotu lea o le Family Federation for World Peace and Unification, ma o lorua i tāpua inga lea whape ua whenga i ma se polo inga i lalo tū la whono whaaloto i whale a Japani mai le whaamsinonga. Mai Peru o le presidente o le atunuu Dina Boluart ua wala au nei mo le whaia o se whainga pālota lo nā atunuu i le aso spururua o Aperila. Wa mai a ia e wha moe moe le a wha mutai fo i ma le tūlanga le mautono i ailo nā atunuu pei fo ina sa wai mai tausanga i le ima mawatu. Whai mai Dina e wha moe moe mo se le rei o Peru pe a whatau nuina nei whainga pālota ma mawhai ai e tangata citizenio na whaatino na nātou fo ia i atatau po o ai e pālota iai. E le ngata i leo le a whaamuta ai foi, ma le piliota o tūlanga le mautonu, o ai lava ina atoa le ono, o ona presidente i te tonu o nei tausanga o tuana i atu. O le whaiwhai te tele o vevesi manisi, ua maari riu ona o ve ese inga i te tonu le atunuu, ua manatu ai le toa tele, ua tala whea ngai loa o na whaatino le pālota. O le lua whenua na tūra i mai dina i le tofi presidente, ma o ia le lua i ta mai tai wa tūra i mai le tofinga, talo na po eina le tai sa iai, lea e tā ua i whaamatalanga, na ia tau mawhai e suia le tō tino e whea ngai matu la whono le atunuu, e tau whaatu sana lava whainga malo. Mai le atunuu Intia, ua tā ua mai ei le solo o maumau wa i se taseri i whai mea maalie, o le comedian, i initia e iailo na ia tatau, e whai ei ana tala maalie, e ui whato a mai o na ospa ia e nisi sa i tangia o ia, i lona whai o ni whaamtaranga fia maalie, whaatatau i se whai pule o le parlemene. O Kunal Kamra, e ilua tele i ana whaafia fianga ma mea maalie e mawaile ata. A ua whai ane ieiso e su e ngā leo, o na uwhetaua ina, le whaia o se whaamatalanga e tau whaaleanga. O le na whaasanga iaia na whaamtaranga o se tasi o Minister Agnes Shinde, ma o se video na tuina le YouTube channel a le ri lea whaafia, wa maua le iaia na whaamtaranga o lo whaia, fia maari ai, ia e whaia whaatau le Minister, ta waini whaamtaranga o tau lea ngai nai le Minister. O lona fia maari rā lea wa matua i o wha o Sofia ai, le fia o tangata lango i a Shinde, ma ngā ia nei loa mai i tangata i le no fuanga na whaia i le whaaringa camera i Mumbai, ma o lātou whaaleanga i le te leo mea e pe o taavale, ma te unga o le no fuanga na whaia i le whaaringa. O lo o whaanga solo la i a su e ngā leo i le nei foi mata upo. Mai le Pasifika, o le whaalurunga whalapaputonga le soifua malaloina le lalangi i le WHO, i le tu sisifo le Pasifika, wa ia tā ua o le whausia o no fuanga mo le tausia o le soifua malaloina, ma fianga o le tau, o wha moe au tū ia. O Dr. Saya Mau Piukala, sa whaia lana saunoanga i se teimia le i mamawatu, sa ia si aitu walu mo le tolu aso. Whai mai ia, o ia o le tangata le Pasifika, mai nā te maramalama fo i mana o ngai patino i atunuu Pasifika, ai maa ale umatu langa o tangata ona o suinga o le tau. O se tasi o waenga o lo o fia wa ai o whaatau nuina, whausia leo no fuanga o healthcare facilities mō tangata i le rarolangi. Sa whairo i atu Piukala ma le pāremi o tuwalu o wheleti teo, ma isi minista o le malo ma whaatara no ai awala, ma fuafuanga mo le whaarerei o le soifua maloloina o tangata, e le ngata i tuwalu a o isi fo i atunu o le Pasifika. Ma le tala muli wa sainia nei le pāremi o New Zealand ma le pāremi o Papua New Guinea, se marienga fou o se whainga whapaanga, ma whaaironga i le 5 tausanga o sootanga i le wā o atunu lua. O le pepa o le marienga wa taulai lava i le ituta wa o onga, pe whaatawa inga, puipuinga, whaatoanga ma whainga Faiva, ma na sainia i le whale o le pāremene i Wellingtone.
Whai mai ua sui ai le marienga na sainia mua Jacinda Ardern ma Marape i le 2 tasi ma ua fola ai fo i election ma le miliona o le atu ina atu i a Papua e fesosoni ai i le whaalileia o mea o loo mana o mia ai le fesosoni ia masina sana whaamalosia ai fo i so o tanga i tūlanga tau le pulenga o au nanga e umia e le malo. Tala nā radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i aso manuia ngā renga o whenga iai. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it, I'ma put it. It's over. DJ.
Whawhiawhianga sui whiwhiloi o lea uli o lea solulu o lea o ngā tutonu o le nei pai aso. E na ua se furu ma le 5 minute o lea ua te ainei ia le tu la 5. Ma tā walunga atuai ma tātou tala i vai whanua, le loto i whale, Australia, ia o tala fo i o le rarorangi. Ia mai se fo i le atu Pasifika, mai le tamaitai o Miriama Pomare. E eise si whapoponga o tātou talana i le tātou lawanga ngana i le aso a tai au. Whatalo whapitoa lava i nei tamam tina mātutua o le atunu, whamumboe o lo manuia o tau. O āti ute mga luenga o lo whatino, ia whai mālie mai. O lea ua mata no tātou tūla lata fo i le taimi o le tau mālulu. Taimi nei, e masani o na o ai ia tamam tina mātutua i Samoa. Awa fo i o lea la a saule tau malulu. Tele lava i la tau e po ia i fo i ngase e saule tau malulu ma au mai. O le fulu eu. O le fulu whaali. O le tale. O le sela. Ia ma le tulanga lava le da o isi wha ma i pepesi fo ia. Ia ona o lola ia le no nofo i sa bo mo le si ono masina se ia tula lata fo i le wha i ungo le tau sanga. I la kilisi masi ma le tausanga fau. Io wak fau ua koe kāre pese fau le puni ala awa. Talo whai a lila, ua toe lili mai fo i. Me maari nga, e tā ua tele ia te utou. Ia le whanau mātutua le mālulosi ma. 5 mālulosi tamau ainga. E avel tamama le toina. Tina ama le toina. O e tā whau i Samoa. Taimi o le mawhanawhana, i ona toi o mai fo i la ia lea. Whamanatu pēr i a te oe, a maise o tau ia le whanau o lea ua maua mai i a nai sit sedi o nai o tātou tamam tina mātua. Na ua uma le tātou whinaunga fo i lea na whai nei le tāwhatolu, ia ma le tō tele fo i o le atunu usa lātou langulango ina le nā whinaunga, i le toi whaafo i mai o le tātou sit sedi New Zealand, lea na avesea. I le tausanga e awhi se lau valus fulma le lua. Ua toe au mai ai. O i lātou uma na soifua le awhi se lau luas fulma le whaap. Sa i o atu le aso mua o Januari awhi se lau fast fulma le iwa. Ua ngaba. Ioi. Tu sa la po i ai pēr le tu la whono le nao le sfulu tausanga e umi ai le sit seni whātu a ma whai o na moa lau full pension po lau full superannuation at least at this point. O lea o te tala mai i le tūlanga o le tūla whono. Whātalitali e eise teimi e sui ai, ma ave e sea le se fulu tausanga le da, ai mōle teimi nei. O le nā o te tala isi whai tutoa ma whaamrianga, e mawai i a le emergency benefit, e le tolu se lau valus fulu i le vāanga i le whāse lau luas fulu tāla i le vai aso. O se whaamrianga, nioe, e mawai i le mea ai i a le toina ma le o le matua, ma whai o na o loe siaki i le fōma i au noa ma se tongi, tala vai i au noa fo i ma se tupe toi tongia. Ma ua matala i fo i le whidangalo o le malo, ai maise le Housing New Zealand ma le kainga ora. Ma whai ai o na o loe apalai, wa le uanga waa. Kangakang New Zealand, ia. Ta mama tina mātua New Zealand, maua malkou cold card. E mwhai o na whewa i fo i le public transport. Alufua i le bus, tite fua i le train, tite fua. Oe avele to ina e o e whio soi le waalale ngā tai aluanga i waiheke. Tā whawhao i le aso ato, ma whai se barbecue, i ato e anga i mai eila i e lea. I au kilani nei. Ia ole i o le fiafi. Ia, mana tuala, a whaila leua eligible, entitled to application for the elderly homes. Teimile nei whai ai. Ia, a ole whaatalitali, ole teimile nei whai ai. Ai whapena fo ia i tātou, o mātua o lo no nofo i Samoa, mana tua. I le eise me i Samoa e mawaisau emergency benefit. O malona whai o, lele mai le tusfolau New Zealand. Ono mai lola ia le Faiva le leisiaki, ia ma apalai e lo nei le emergency benefit asi toi ida masi o le matua. Whaamrianga le au maua. O whaamrianga mai le atua e toi wha fo i le vai i le mea na sawai.
ina ua mawhai ona matala ia senga i le tō whāne malo a New Zealand. Koe whāfo ia me ko kingo a Samoa. Le tā ua le dai whaamana tupea ia te utau. I le teimi nei ua tūla lata i le afe ua iwa se lau se fulu ma le tasi. Ta māma tina mātutua i nei ma Samoa. Lea ua maua le la tō whaamnianga le nā. O le citizen i New Zealand. Koe whelelelelea i le a. I le passport sa a New Zealand. Au tātou iai le mata upu lea le tusfolau Samoa ma le tusfolau New Zealand. Mana tua o le tula fono whaavau malo o lo iai lea ia te taua i tātou. Ewi o le passport po le tusfolau e leo sau mea tō tino. Wana o oe o lo e whealua i ma whea veai le mea tō tino ale malo. O le vaiaso le nei. Lele o lo whaia i le whaamsinonga o se tasi o te maitai fō mai. Mana tua la, e mawhai o na e wherwa i lo tusfolau New Zealand, whai na e wherwa i lo tusfolau Samoa. So, the blessing is, as we have the right, and also the law is applied, that we can be dual citizens. Po le dual citizenship. O le winga na whaamtalanga, o oe le tangata nuu o Samoa ma le tangata nuu o New Zealand. E mawhai e lava o na e whaongaina tusfolau na e lua i so o se tu ai ngā taimi. Tau nuu i Samoa, whaongala ua i a tau o le tangata Samoa, whaelua i mai i le tusfolau Samoa. Tau nuu mai i New Zealand, sau le tusfolau New Zealand. Oe le tangata nuu New Zealand, whaila ua i a tau. A le vai aso le nei, o lo whaanga solo ai i a le whaamsinonga o se tasi o te maitai fō mai. A female doctor from Mumbai and from India. Anyway, ai whaafonga la i le mata upu o lo o ilo nei i le whaamsinonga. Ma le immigration fōi. O le immigration a India, ma le immigration a New Zealand. O le whaasea mai i le Palestine po o le Palemia a India. E winga i le tamaitai fō mai lea. O le tamaitai fō mai lea na sau mai India. I le lua afe ma le tasi. Ma talo sanga i lona citizeni. Ma ua citizeni New Zealand ai nei. O le mea la ua tula i mai. Ua lua ai tusfolau o le tamaitai. O le tusfolau New Zealand. Ma le tusfolau India. O mulu ngā veve la o na o pufai o malo, ma polo kiki ia o o tua ia i le tamaitai lea. Ia le Palemia o India, ma le whainga malo o India. Lea la o tula i mai ai. Wa au mai le whaatonunga, ma le talo sanga a le Palestine o India, po o le Palemia o India. Miranda Modi, i le Palemia o New Zealand, Christopher Luxon. Ua le toi mawhai o na toi whealua i atu, le tamaitai fō mai lea anga India asilon tina. Malo lātou ainga, awa ua lātou tā ngofi, cancel, provote, solo ia le nofo mau o le tangata nuu India, solo ia ai malona tusfolau India. Rova ai i mea mata utia wa whai e teitai o isi atunu anga i tangata anu. Rana winga la, o leo wa whaasa mai o ngai koe fo i aku inkia. O rana winga fo i la, o le taimi e tu vai ai i le tamaitari e mantu e le mwhai nalo. Awa ua cancel on no fo mau, e le mwhai fo i ona tue talia ina intia. Se visa e asi atuai le tangata intia i le atunu o intia mauna lau ele na whanau maola i whai. O tau sila i ai i le matua mamau i luma. O mea ua o i ai i le pule le tangata. Malo si anga wha porukiki. Ai matua te ena ai lea i a te tau le tangata na whanau i ele o lona ia lava atunu. E maari e te leo i o lea mea. Ia lena, tātou nofo ma mafau i ai. Ia fo i mata opu matulanga lo tula i mai.
Ia, a o tātou tāli ai. Ia le taunu mai o le tātou malo, whaalua le nei au auli, i le afa tonu o le lima, o le fionga i le sa avea, ma minsta o matanga ruenga. O fesota inga, ma teknolosi whaona po nei, i le whainga malo, a le whatuatua i le atua Samoa uatasi, a o le io o i le teimi, e vā ai le whunga baa, le fionga i le tofi o whalealili. Ia le fionga i le li whaipule, ia toe lupe o ne sembo po muli nuku. Ia, ta ua la tau ia, o le tātou taladoa fo iai. Ia mai fo i sona whina ngaro wale teimine nei, e le o toi whaia ni whono. O sao don fo i le tabaita i pare mbia i lana press conference e fo se teimi o toi papa i e langa e te le amata upu tā ualo au mai e le press conference na le na whatoa te atu nei. E winga i le toi wheidoa inga, ma sui o le komisi o le pāremene. Lea o loo iai ia le tamaita i pāremia, ma le sui pāremia, o le sui teitai, ma le teitai o le tuangai, whātasi ai ma le whongwhitalai. O whea lao i le kālena lea na wheiloa iai mua i le asolus fuma le wha o February. Le wha solonga o ngā ruenga le pāremene ma le whono. A o lea, ua tala lautasi, ma o nofu mai, baba i atu, ma pula atu le atu nuu, ma whaalongolongo, ma langole au vai, ma whaatu vai tasi. Ma whaatali po le ale tala o le awhai mai. Pela o iei le kālena o nā o ngā ruenga. A le lau whambai se ilunga toe whono, ma toe vavai a o a seisi aso e toe usu ele whono. Le la o ilo le lei lava e le atu nuu. Nofo o le ise whono e whaia. Whaau au pea. Ona whaatino ngā ruenga, e mata ngā ruenga ese awa o le teita ingo le malo le tebile nei maana ngā ruenga o lo whaatino. Wailunga o tumuai matau au o tangata whai ngā ruenga. O le fasili la. O la le mea le whai nei. Le ise whono ai whaau au pea o na tutongi tangata nei. Matutongi whai pule. O lea tele whapea o te tio ma whai atu. A mea au te ite se whai pule po lea. O le tala lea watu e whai ma whonga tau mo mori o le atu nu. Leanga o le fasili mai ia i mātou. Ai mai sea unrei o lo whea ngai ma le atu nu o le tele o teimi ma ngā rua ngai whai. A o tupe la ai lea o lo whaalu le whaatino ino tutongi nei. Ai le ise whono o usuia. Sa te tau ai, ana o au po se minista po o le whionga fo ele tamai tai pārebia, po o le whonga whatelai fo ima whape mai ai. Ia po o i la tau o komiti whapitoa o tupe o lo o whaasoa tu wai tutongi o whaipule. A wale whaia se whono. Ia whamaruru watu o le a tau fia mo se teimi le tu mau o tau tutongi. O tau tutongi. Se ia, ma ia mane fo fasili na o te fasili ai fo i le fionga le rifai pule ia toi lupe. Leo baba yatu a fatasi mai ia la malo le nei fo ia o uli ma o se tala fifia. O le nganga whaaftai. Ina ua mawhai o na talibala au le fionga le ri. Fai pule o le i tu malo whale alili. Se uma whaasa o mai po o whale alili mua po o whale alili lua. E le fionga ia toi lupe. Ai, i le nganga whaaloalo, ma le nganga whaaftai. Whai mo whonga tau mori o le Port Columbia, me sa molo whaafonga mai i tu e fio le lalolangi. Whaatalofa mau wholo whaatu i lau fionga le rifai pule. Ta lolo ia upo ia i sa ma whai ngā. Ia, ma pa ia ma taulangi i le i tu malo, malosi. Langa o le i tu malo, malosi. Fwoi le mateo mai umai ma le fionga i le rifai pule i whalea lili ma sanga ese. Ia, whapea fwoi le mamalu o le i tu malo. Whaatalofa tua i toi lupe. Whawhitai i le atua o e fio mai i le tāpora Columbia o ngā Gagaifo Faiva. Ia, matali mai fo i se whaatala ulato. Ma lole, soifo muruia, ia, ma le langi mātafi i lau fionga i le li whaipule. Tālofa lava.
Ia, se iwa ai fwa I lau microphone, wha mole te lupe. Se toi tanga I fwa lava I lau microphone. Ia, se toi... Ia, parol, kumanuia. Ia. Kunga ni etua. Se ngā kui tatu le makuta I lau pulkarami. Nā di Ia, lau. ia, ngā, whanofa pene. Ia, tatu te... Pasoa ai, ia, ile nganga whaaloalo e whatalo whatu. Pa ia la sila se ki tatu o tunu. Mai lava I maunga te tele se pa ia maunga iti. Ia, te nane, ta po inga mbau ala whainga aruenga te tufia le tua. Ia, ona e sauno. Ia, lewa, patangi moe, ia manu la fiafi, ia, wafe au mtuto, le nei ase wape nasa na unau tainga. Ma lor tau ata, ma lor ngā rurue. Ia, whaftai lau whionga. Ia, lava ima walunga soi. Ai mai tau watu, ma walunga la wala o ino masina I lau whionga. Oi, tu maulu telefon, oi, tui al tau sanga, ia e wapena, me lo fo le tua. Ia lava. Tarofa. Alo, le soi fu muruia, whaftai le tali bala au. Ia, ono o le manatu fo, ia mata upu e tau o te le mwhai ono o ele whaaso o waise o ngā fo I. Talu fo I na tulai mai, ia ngase o malo, ma vale fo ngā tia le tātou ainga whatutua I le atua Samoa watasi. Wale maua ia, ma se wheilo inga. Mai pe ua mumusu ia whaipule, e o mai I lunga le porkarame. Ne I mao se tala a o lae tau ingsingia I fo, ia le vānu nofo ma le, o a mai lau o fionga, talu na tutupu nei mea. Ia, Anele, saunanga mal marenga I lau whionga, whafsili ne foile. Pei pule whale alilile yolo, manuia lava, e pule alu whale vele tua e. Mawale malosi, ia, awale tau tua ina se tatu atunu, e maisele tu malo, e ngā fui me tutupu lau whionga. Io, e toi, mati ai, ia matoi ta pena dele e, wale lumana. Mari. Mela mai tasil wha moenga. E wase lumana I manuia o Samoa, e pei wha pena. E pea ona e sila fia, ne e fawolo matou ulu fale mai le mota. E au ngā fwoi mea tuku. E ai tau mai tau dele iai. La singo nei me po kiki. Mari ira. Oe. Pea ona tatou mai tau. E leo mwhai au na te e sere mol po kiki le lei. E klau dea mai tau. Au le nau nau te inga ma le fisiru telea. La lumana e po kiki mo Samoa. Pea wha wau ai pea wha pena. Wha pena o ingo le nei vai tau lau whionga. Mai tau lea ma vai whale ngang. Ia, e au no tātou ngā lua whatasi. Peo fairly tue iai. E au ngā no tātou ta pena. Ia one tu tupu nei mea. Io e. Whalu mai nai se tātou atunu. Ia mai se le mau puponga. Ia, malele lei. Ia upu whai o se tātou atunu. Nei ma le lumanai. E peo le tunanga manai ane lau whionga. Malo, whaftai lau whionga le ri whaipule, au te mai te wina, I le anga I mai o lau whionga le mauta, e whau o le teimi mua lea ua anga I mai ai e whai masui ma o le tofi o le tātou I tū malo I whanari. A e sa mai te wina le vave o na e pu e maua I tū maanga ale mauta whoro ma le pāle mene, ia whapena fo I teimi o whenafrafo inga. Au te whawhitai e tuai, e le ngata le lotu tele, a o le tūlanga ua whaingo whio nā tina e lo lava tangata, self-development in terms of presentation within the House of Members of Parliament. Lala le nai alai, o na iei whai malo polenga, malo ua lofatu. O le taimi mua I te tono le mauta whono ma le Parliament, ele I atoa se paia inga. Ai tula I mai ngase o malo, talo whai. What a lesson to learn. Ma se taimi, wa o le ale mawhai ona, ave seo ma le tala wha asoro pito, talo whai, ele I uma le paia inga, ai ma lepe wha pea le tūlanga sa iai. O ala nisi ngā ruenga, wā ngā ine I ai au tau wa whionga I whaipule, e wha atino, o toi usu se whono. Ia, wāne le saunonga, lau whionga e tonu e. Ia, ona e tau se tatu tū malo, e whapena whi ngā ruenga o le nei vai tau. Ia lau. O le tatu tū malo ai whale a leli, I te wanga e sese. E o le tau tua ina o tupo Samoa, e o tui whanga tau tua ia e le upa. Pe lea e, o mua wanoa, o hui a wanoa e, patino I ngā ruenga rei tū malo. Pe o lisi lea ngā ruenga te rolo te mini. Mai se o lau tulit wha mai e ino ngā ruenga o tato miliona. Lea o sifia.
Ia te mine leo wa mai ona pasia ile. Tala fatau le tupe lua falua lima le miliona lona tonu. Ia toi tasi le miliona le toi. Ia le sa fa mo pasia nei le. Tala fa tupe lua lima lua ono. Ia ona tole le. O datu miliona lona fa. Ia mal fa mo ngai. Tasi te si mal valu. Ia peitai. Ia le ma wala val tulanga wi ta penanga fa nga malo. Ia pe le tulanga le la telenga le na i nga luenga. E fisi binge foi le tulanga. Ia ta ua foi. Nei vai ta u male. Ia ona tau vai atu ta penanga. Ia o po lenga la vala le nei vai ta. Ia ona sa no ele atu se pa inga. Ia ole e ta wa ia ma se vai foi pulu fala ali. Se vai inga la tele le sa ia le tulanga pe fa tala sui pa inga u nai. Ita e le uta tu mai tau. Be mo ni apa ia sa no nga ia. No nga pe e mo lo pa lo ta tia tua. Ai mai a fa ira ko ki. Yo le la be pa inga le mele wa le to ta ua. O ta tu malo pe o ni mai pa lo ta. Na nganga le na ta tu fa nga malo le ni le nga tele miliona mga luenga. Me se ya ti na e tu malo. La le mai tau. Ba si sila. Se nga se malo. Peto so ina ale mamalu suyo utu malo. Ile nei mel pokiki. Mai e mautu ale fa mo fai pule fa la lili na laia ona mau maya il tatu fa nga malo fa tu ile tu samo tas. Male tu langa le wa ai. O le ambiton. Wa pe olisi le va nga asi da sila yai. Ba inga utu na. Le au ta wo ya so nei. Wa matona na musu ia pe musua ia pe ole to ia se lo to tele fa leo ai la ngona fa leo la ngona ile tulanga sa lotonga uisi pe ona pe ona ia te tatu ia pa inga talwai ile ali mai ole o la pi a fu manamia ia ona sei tia la ngona o so fu ile fefe ia te lo tatu tangata fa leo ni ngona ile malo ma tulanga sa ai le auta tu le nei pai tau ai tala noa tu i se famo mo sa mi ton ya e loka yo bisi le ya na tapu sa ola po le ai ya itu na le utu pu le nei vai tau tu pu mai pai inga le mal fianga le na ina ia maua venua to sila le ia ina ia to mati mata pena le leise lumanai da tu le mana na o se lumanai o se atu nu so ifu le fefe on tangata so ifu le matawa ya male se tawa ya me se fo ya o pe asi le sila ya to so i ado tu malo ya i tofi tama wa inga ele tanto nunga ya ile te tawo na tuku na mea a moni lo tatu tolto nunga ma le fa tu ile tu o le tu level te ma ainga o le tu level tof e tai ba ese ne yaso ya be va penala ngang lo mo tu nga venga ya ala nga ya nga ilu ma tu langa pena to le to sanga ton ya le lu manai ya o fai tatu o no malo sa no e lo fionga le ri fai pule o le tatu tu malo fa la liti ele whaalongolongo atu pena e iai le teimina whai ai le fōa i ale whionga le te ta ia wao o le kale si aso fitu i Samoa ni usile nei malala rangi a toa. Na sao loa ai le whionga i le li te tai. Ala i moana Willy Papu ma quotai le tusi o lo o iai i le whionga pa ia le tua i sai e fast fulu alun whai mua tau le sfulma le tolu na whai lauli aua e te fefe o loo o iai whaatasi ma oe. O le tulanga le na o leo te baba ai atu nei iai i lau whionga to e lupe o lo tau loto te tele i mea ia o lo tula i mai. Ma o tau le fefe i le mea o lo ua ta oto mai nei. Talu ai nei o na ua vale whonga tia sa leo wa tele le teimi e alu i o tātou i tu malo ma ngā i whaipule i tua i ngā luenga lo whaatino ai. Wa iai se teimi ua o tau talandoa ai ma lo tātou i tu malo ma mai le tō whā i le pa iei
I le ainga sa whenui vau, ia whapea fo'i taulangi o le tātou i tū mālo uma. O tau wheloa i ma whapea atu. Lau a whionga le tofi, o le tō whā lea le tātou i tū mālo. Lāna me taunu whai. Ia, tāwhitai, lea taua, ia, po lau whionga po suri mangafo lea lori. Ia, walu tātou a whionga, ia, me ie, ua mai a, ua lua whono le tū mālo i taua lātu le tātou whon whawai. Mā dilo. Atu ai tutupu pe fea male ngasi a malo sa mo foi ava no fa so ai ma fionga yalu fanene fa le fionga le tosovili ya mai foi so no fina ngalo ma le tulanga e au no manino ele ngata voi lea ya o le tapo inga mau ale fionga i ya i fa ngai ngata urang to ina patonu ya au mai foi la tu lalu ia awale famo moenga o tatu tu malo fa penala o telenga ia pe ia ole o me masani ia on matam fayat ole nau tainga ina ia tu mati e la miton sa ia ile nau tainga e nau le tina o tu malo ino ia o me masani ia nau wana i matua me se tu a pul mamalu alim fai pule ia ile antina o tatu tu malo petai o le tu alalo le fai pule ia e mafai au no tatu watina e so se taimi so se fai ngā malo petai a so i fua o tatu o tu walo ma tatu whanau i ni fai ngā malo e le e la fatu tu na i tangata ma le ami o tonu ia e fai ngata o whapupunga you know if there's corruption i tonu malo fai ngata ia na tina fai ngata o fa sa fua le tina penga tao na moni la mi tonu la tina no winga we gotta you know tao na ave share le corruption si tonu fenga malo pero no na fai na tina fa la lidi so se tem ai fenga ta pa fa pelo ia tu tonu ma corruption so le ya mo lo ma we foi le finangalo tatu tu malo ma le na tu no tenga ina ia sa idi la mi tonu pe ole le tulanga masani ya mo ava no ngā lulu e ai ia ma le fonu whawai ma le atina ia o lo au mai whela la tu alalu la tu whamalo si au ta ua lau saunanga au tere au ai la so le ele whamalo moe pe ona iai ia le anga le lei ma le lofa tu lai ia o te mau le kalisia e ala le kalisia asofitu ia wabe na le whamalo si au lo au mai pea le ngata ile taitai a meise ia tu malo uma o ia tatu sui meise foi sui fogo lo anga i mai e ole fa malo si le na ina ia tau si la mi tono o mau per fa tua ia tadi lava le tu tu sono na time ba wa le ia lava le ono sa nga luenga ia tangata tatu o tangata te me le lava lo ele te me vai fa tua e dai na ole tu lava o ia ma fai ona ia sila i loto ma nganga so nina o tatu vai ali fa pena tau nanga lau whiunga i le tofi o le tātou i tū malo o le asa tala ao se tō whafo i le tātou i tū malo o tū mau pea lo lātou whātua tuanga ma tū mau pea le langolango sua i le whātua tua i le tua Samoa o tasi ma le vaenga whāu whai le ai se mālue lue o le tō whā lau whiunga. Pea ona, ia, te muso, ole si le vaenga o neno pokiki. Ia wa ia, ole ngangana atatu Samoa e whawhiti. Te mana o tu tai lalo. Ia, si lunga la vaenga. Ina nei o ta mao luma si tala. Ia, e whapena, ale nganga, lo ia ele whatu tuanga. Ma te tonu ile atua. Lo ia ele whatu tuanga le tatu i tu malo. Peitai. Ia, e ai tu ai le tu fina ngalo o tatu tangata. Yo, malana tu fatu fala inga. Ia, pe au mai pano tatu lenga. Fai me le mal fai me tau na fai. Na ia lo fai tangata. Alo lo fai. Pe au si fiel nei vai tau. Tele fa vitau. Le si fa vitau di ngonga. Nei tolu sulta sang. Tatu wa onga. Wa fai si fa le tonu tu langa wa onga mai sa tatu wa. Yo le si da fua fa mafo fau ia ile atina ino le tunu le nei mai la matang
fa mo ngale sa ave ele fa mo mta afa mtu ko le na mtanga wa onga peita ile tu la me de last fast food sang ye ku tu la i mes fale ton ma wa meta no so fu ta tu tanga ile tu langa le na ya pe ona yai fale ton tu langa o inda mele ta te muso so na faise tal ale no ta inga ye man wio ta tu tanga ya so fu ata mai so fu le no tu tele ina ua fatu tu ile tu o la nganga le na alo yin me le lang ta tu malo malo fa ta ina ua ya e mai fa fita uli le va o sa fa pito ia ma le te fono fo le sunga la uli le mari to ma wa mata i ona wala au te to tasi o to le fionga le mai tai pare mia ma fa tala do ina fa sanga o la lau tali ina ua sitting ia o le fionga le sa fa pito toi lupe lau fionga le minsta o e tu mau pea lau lango ia te o le paramia ma lau te inga o le lau tali a o le ale to inga atmosphere na lua whaafsanga ile li o lea lau fionga ile ya atone taua fuile whaafsida lau fionga le au na manino ile mai taua al sui falali i mena tu ile iai tele se la pele va o taita inga ai o fale ton ila mai ta ya ole tu langa ile fautuina le fiona teta i ye so sui o capeneta i fa pena de la tu nga o fa taita inga o lo maiale ku e pe ile ni fa fonga au le tele o tai e au mai ile tala ma lie ma ata ile fa long ai lo au mai u tutui ma ngai ai tui ile fiona le lau no mali to pe yo winga ia le pi wa masani ai ya meno fe pule le upo to ya ta tulo pe au mai fa ma lie fa fonga ai su malia ni at ma mai yo fa ngana ko le po se dilo ile amata inga le ne le asa au mai ia sa no anga te le tu ngai e maleperi uma lima tu sang o te toi palmia le uma lima tu sang yo le go fa fa malo la melo tu lo tu pu bele na pe au mai fa ta tanga la fonga tan ai lo mo moli mai ele fe au manga wenga lo fatino tua ele winga le na ufenga le na we sa no na ye se ngede ye se fe se inga ai ona ole fautu wanga manga wenga le si o manga le ye taita le tu ku me nei mele na mo ya ta uye mala mai ta ula ula mai ta ula sa o fi ai fo mai sa man rol fina ngalo tono ka peleta le ta una tupu le na mea mela le ile sa no nga ye ine wo fe lo ai te tas mani no yo tala ntato wo mai ton sui fa nga malo ave ese pulenga ia pulenga fa itu au pulenga ile ami tonu pulenga wala no mani no ale tala te te su mo the hit and run su mo hit and run wifi sisi fu wala telo nime o hit and run ne tu ko ina nei mai mani le fotuanga le el fai pulo fa la lini na ave de tonu o tala noanga sa fai o mele o poki na we fa fonga il palmen ya fonga il palmen ta sa noanga al sui fa la e mo ya mele un le case le sala un ia te aperto pa le case le elo su ese hit and run o mo yang o tala no wing e mo lo le un mele una i uma ia lunga le hit and run na se lo winga le tu nei mele lo tu e fa o ye mo ne ya mele un case le na ale se o case le o mele le ya la u le pe mo ne ya me le fa le tu langa tai lo ya i functional e pe o mena lo tu pula o fem ia pesidi le hale luma na i wa lum fa na mele fa ni le fa ni le tala le sa fa de fem so fa pito va ne le no te mete palmia ele tu long tainga e se fainga ele atania ile me ton su sa ili mo le hit and run
o toa whawaula ia, o mūrianga o le whionga ili. I sunga lauri. E kua mo hit and run. Pai, peo le sila, tainga la whiong, langa paron. Whamata, awalenga o a o la unga fo le mata upula nei o te tuli lava o le amatanga le nei o le wha le tonu o tula i mai ina o le ave le priority ma le wha mua ina o sao noa le fionga i le sui pāremia o le atu i na atu le wha mua le hit and run ma o le a whaatanga mai leo mai whafo malolatu to mai wha apitoa forensic investigators e su el mata upula ai tau no ufia me i Samoa ta ofi atoa le saunoanga le fionga i le sui pāremia lea lau a mata mai mea nei o le sa o le mea leo talanoa tuai. Ya, ese mau ese. Ai tu so ta tu mena tu mara tu langa yai wai sa ule yai fu na kapeneta. Ah, ule no tainga le na. Tate mana tu ai na aso. A tu pun me leo ta ya sa ole tanga te felo leo. O tanga ta ya sa ole felo fi au ta yai. O le tu pun me le aisa e popole le no mana yo alum fa na. Nan mena tu pun te mene ule tu pun mena aisa pu puinga o mena va fa fai. Puingo to tai, puingo to ma ainga. Ena lu tu nei vai tau la mai tau, ia mai te tau longo na alfa no noa. Ale nga tonu le na. Ele tato te le fatu nuina le fionga te mai palmi fatu no nga ruenga. Ai ele no le alme te tau no fai tau sai di mo le tali le fole. Awa pe le manino le sila si tato tonu. Malama foi me uma le tatou wa ai sa o le afuanga le pe tai o tatou tai pe ia le tatou tango fide o tatou te manatu mau lalo le sila tatou tangata o le wingo vano noanga le na tai me le tatou nunga fili le atu ia o mene le tu ia ele uma ia sila foi ai ele foi yo isi keisi si na langa mai ia ele ne foi a pa inga ia mai se foi que se dulu pai ingo tu na ia pe fa pena ia dau si ai o le sina mai nga tate ma fa le lu mana ila ia lu fa na fa pe mere le la tu ole si popolenga i laua fionga i le li fai pule to lupe wa sa o avatu i se tasio o polkalame ole la ngona fa no le o lo ia nei langa o ia le matenga male masalo i le vānu nofo lea, o sootanga whaale tangata. Awa na iei le talitonunga, o lea fo i mau tutu, o le whaipule o whalea talitoru, e lona sootanga le minista o leo. E fo i lona sootanga wha sale valasi, i le fionga le tumaita i palemia. A o le whaipule o le itu ai angai, ai pe i fo linga mai, o lo iei se masalonga, o lo o pui ai le tangata le nei. A ua sili atu o na whaata ua so tanga whaale tangata whaale toto whaale ainga. A e tia i ai le ami o tonu o le tautonga na whaia i luma o le atua. So, the personal issue here, laua fionga the public interest in terms of o le so tanga le whaale tangata, relationships, a e tia i le oath of allegiance. La se taltonunga laua fionga le whaipule le apunta upule. Ja, don't know. Tau i o le fesidi. E le fengo fia fo i le fesidi. Ono swing o le vai tau. Swing al tato nunga ia o tato tofi matiute tofi nga le atua. Pitai wa iai le il ngona. I le vai tau. E pe o tofi o so se me patino. I le tangata. E pe wa iai le ilo le nganga pi tau no pui. Mai tau pe se entitlement. E dai, ili fa penale le lo del tonunga. Asil sila fo ia o le tele io. Tai i longo le la langi me se fo i me se tatu tunu. E tatu tunu yo ya pe ona iai o tatu tai. Anga mai tama ai ngam tula na pena. E ai ili fa pito amanu ya tasi se la tu vo tai ma. Pe dai wo esene yaso. Ese nei vai tau. E o fa pena. Wa manatu fa pito. O kuto ia ta. Au le nganga ia. Ina ia
ne e se swing au tua to nei me umalau film ai sit sila ye o mata na tau se so fu fa le ngang o tatu tangata o le ba ai o lu puto ya ta o la le mai ta ai ma fu mai le am tatu ba ai ba ingata wai tax fa fe au la le tala o tele tu per la wali o la wali o la le tu o la tu fitus futo sanga so fu o fu mo le tu a si sila foi daso e nai me lo mtu la ntama ya lu ile ngalu ngale tu au titi la tala pa meni vai fia ma wonga tele la wali oi au fia tua o le tete la lo nei o pu yo la un yo pa meni le o so fu yo ta tu tangata le wa mata ona ta u le tofi mal tama ai nai lo fe au le tua mele ya e le fa tu wina e fe pulu bala lili pu tomato vai ta tu au sa u le mai tau tomato le vai ya nganga le pa tu tua ile tua Samoa tas yo toi foi toi tau mele te fa fitai ile so soani ale kalesia ya papu wili male kalesia ya mole nganga mole tau langa te talo ala il fa tu ile tu Samoa tas se va penazo ma tu no tai ono sau nanga wo ola tu no parliament ia le ala utatu ia ile nei vai tau le na sa si ho la unha ku fala te tot ele fidia ele tu Samoa no fide Samoa le tua talo fai alo fai pa pe ole onga le lo anga matu amata na matu le parliament fai ngo fie yo tale tamadi fala lili le mele na oi no fai oi le se meno di fai le tua Yela. me uma pena le tua mo tatou blanga fa lo Te lupe o te maitau mea, maitau upu i so se teimi e whaatala noa ile sunga tulepa. O tala tulepa e fōringa mai pe o lae tala noa ma whaatonu tonu atu ia le fionga le te maitai i pāremia po le sa whaapito. E whaapea mai tulepa, ia wa umana o whai atu ia fia me. O le mea lea o tau na whaisau whaiunga. Wa umana o tala noa atu ia fia me. E pe e fōringa mai ai toi lupe lau fionga i le ri whaipule. O le tamaloa na tau mawhai atoa le vaenga whaupwhai ma Samoa. Leo na ainga whaatuatua i le atua Samoa e ave ese. Malana taita. Inga ale fōringa mai. O lo o sulu maalu pea i ai. Ia fia me. E atu vai mai ai. Ma whaalongo i sana whautuanga. O le asa utali tonunga le mele o te whai atua i nei. Lau whiunga e tau e. Pea no tau whai te tau tala ma le awa. Tala vai mal fai tete peitai i le foi tal tonu le ala le ona to fita to le tua ya oni ta fi le mi tonu fa le lo ngono tu malo i va pena la mai ta ya o tali o fast food to sanga o ila lo tai tai inga sta uno so atu le pai fa tai tai inga tai tai voi leo shaman ile tulanga ilana approach for propaganda ya mele fa ngai ngol media le apo le ase me li sao tala noa i pela e ua no u sa le utatu wa ai tele mena i tu so ni ma u di liwa i tatu tangata mai bo motel ton wo tatu tang mai tulanga na tu le pesa fai ya mai ane foi le su malo le pa ai tulanga na le uti ko le vai tau le nei ya ile fionga ile sa fa pito ona o tele tau sango la tu nga o pe wa ye le tulanga le la o mata ona to fo ya tulanga tuai o le pe final go fatas ye le tulanga go fatas ai pe la wa au mai ai malanga o memonia o por ki go ye tlepa la agua mai bu ta mata to o na ia alta te si o na ia fa ton mai me fai and this is it olana le approach la forza no nga le fionga ile aquí ko sa no nga tu le pe ya sis olana le pe na te fa o matangata ai ila tangata e na te fa nga ina mana ia o matano na ngalo non fina ngalo mai le tua eu le wing
ya silsila tata no famata mai tau me tele lo tu me tele lo tu ne tele tau sam ya ai lo mawale lo ya la tu lo te tonu malango lango inga venga le to ina ele ne tete va pe ya tu ele tua inga lue i fina ngalo tu ngata ba silsila o tele yo que se me sa que me aí tu la fondo me la fondo le pe yo lo ma wa ai de lango tele tanga ito ina le me ani o afianga tono tu la fondo lo winga le nara o fam alo fa tai lo lava papale fo i vesidio lo tu ina tu i lau fionga awa le si vai ngata vu le o le fai mai tu lepa o mori anga o la auli le wala i una tu la i mai le pisa ua tau anau e la auli le fionga le sa pito le te pare mia i lona malo si anga ina ia fata tia ese mori anga o la auli aua ne i toe lotea e sa o lea tua inga ua fai la fionga ato to io si fie tu le por mero lo ben fo ile fionga te tai li tu ngai ai me tira sida ia ma li si vola o to na ave de fionga par mia history is repeating itself well exactly le mele le na tu le fionga en laudon male to il painga tel wai la le mene tu na ave ese tu la epa awala i meio modianga na ave ese mai marka peneta ma ave ese mai mare chapipi ave ese ai na alfa i modianga la le tau unga na ia fa na mai le fa tu toile tu Samoa kwa ula hi chapipi la melo tu le tu pul termine si la fiere le eta ape ile ile wa ya malo angan fa melam ta e malepe le malepe si la fiere tu lepa e le sa vali ngu tu lepa ya la udon mane to pa tu pul mela le te vai te ta inga ye le wo ye ka to te inga lu ta si la fiere le ya e le sa vali ngu aja sa tu pul le chapipi na ia fa te ese i molianga ma ese me chapipi la mena tu uma molianga le ai se me tu pu ia fa liu mai fatu le man fa faile nei le wani ko u le chapipi no inga mani no al sir tu la elisa vali ngu la alen fa mela ma lepere afal pai Oi, me monia. Ana uma neta sanga nei chau miliona sau maltasi te si malvan. E yeisa vanori chapipita sonfo. E yeisa la tua vanda. Wa leta si dis miliona to sanga neta sau e male 1.8 million. Lena tu ai le pel power le anga uma me ia aisa. Fa le anga fenga malo. Fa le anga fenga malo. Pe neta le ai na ia si le fia le ya langa le sa tupu mua ya pe no fa ya oi da fo ngai ni vai tau tala me fai titi ave o loka o yofo le loto yofo aule me o muli ele telo tangata malo fa tai la papale male on sai foi fa tai foi le tali bala malama e le fasilio lo ua tu inatu le mamea. Tātala noa ina ua whai atu le fionga i le sauwha pito i atu e. A mai lau tofi minister. A mai lau tāwale, mai lau telefoni. O le awha pa ulo o launi. O le asa la ngona no o i atu o i le nātaimi. Ya, le lau fionga pea no whai atu. Tofia le atu. Mana mai lui. Fatu fala inga le fionga palmi afa peolo ni fida ngalo le mo fatu nu inga ona tute mo ona to ya ta wa ya ele a faina le vaeng mai ole no ta inga ia sa ili la miton le no va ele fata si no fautu e sa ili mo le tangata na la ve ai ya tu au ole me ngonga le na fa ya ta ifo le tu langa fa pena Peitai,
Ya, ese le tulanga na yai. Ida faina le anga ipela udi faina no wale tulanga le ya. Te wo tatu tala. Imodianga ne ya lima. Pe fia le wo yai. Te tasia se me fa maunia ai ese algo. La pese de la pese ai ya. Il fallait être longtemps. Oh, la udi fa ngale la ina tuwa fo ina. Me uma ilunga. E uma fu uma tua sofa. Lona winga. Orvesi, o lewa maua le tadio le hita non, even though. Ese le mele na maua ia. Ia murianga. Welo, lewa maua i, mai le mawhai lona no tu sui. O lesi, afa beto sui, ifo afa maunianga masalonga ni. O ia tu tongia damages ni. O ia tu tongia, lona winga. This is a polkiki thing. Yes. See, polkiki. Ina ia tape, ele mea lea. Tape. Tema tape ino. Wai no vinga na ona tinta mai mea e convict. E pese to ne lufu fai tu la pese tau lufu ni palo so palo ka bon. O la uli no le ai. On fo mai on fo mai on fo e melma. Pele no. Tau o yen fo tuanga. This is a polkiki. This is a polkiki. This is a polkiki. Dia la. Beta. Ena. Ina wa tātou wō i le lafo. A ole i o i le lafo i tono le le whaatutu i o le tupai tai pārebia. Malana whaatau tainga o le malo ua iei nei. Sa ta oto le whaatutuanga o la auri le toa iwa lea sa i o. Mama natu lava i mawhai o na tula i mai i se taimi e lango mai i ato le whainu me lau lusfu ma le iwa. Ai peita ian, e whaulinga mai e whaangutungutu lua fo i le isi vaenga malo lātou. E leo upu sao leo te watu. A wale tala no sao mai la i le te whanu whapea mai le ai o mātou wa whai le whai unga le a mātou no nofo i nei i le tūa le tamai tai pāre mia. La le mea nā leo na umina toso le mata upu le wā lai o na so ta sisila la iai. Distortion of proportionate of the party. E te tauna mori ai tangata le mata upu le na. Ja, was tai. Pea na te litu ta te sila iai. Tapi se foi ya, le foi e lava pare foi le vai fai male tulanga iai. O leo te lenga foi o le tau whainga se tatu ainga o fatu tui le tusa motas. Unai o matu wongi tang i le lango o tatu tangata. La le wingo le mea. Ya. Mawa ele alofa male lango na se tatu o tunu. Awang na matu doa. Ile mawhai na toi mai aisa. Aisila sila ia. Ngonga me utuku ya matou. Ai mai se alfa ingo pito sidi ale na whaingata. O le tuturi o minsta. Mana tuturi lo minsta. O whaingata lo na le face whai unga i a social ministers. Ega, peo le whai unga pito kan whaingata. O le no tuturi minsta. Tuturi lo minsta. Whaingata lo tu tau fish minsta. Ise wang. Peita, ele no foi ia i lato foi o longo le fionga sa fa pito tate no foi mata mai ka ile tulanga na yai ile la ia to o isi tatu sui ia vema lena tula me tuk minsta ai atawa ele foi mo fi eu foi to foi e fa pena eu ile tatu felo no ai me leva fe tau sia i me tulanga whaingata aisa i o mafuta whi male whiunga sa whapito iaso uma ma teini uma ai mai se foi le ngaha luenga o lo whai ai e nisio whai pule lo no wing o lo manino ale vaenga le la o lo manino ale vaenga le la me o toiru latu mai mo ta inga male finanga ui ia o le a o lo ilalo le tato vanga vai a o le nei lau whiunga ia o nei sirifia o le van tau langi patia nisi Inicio, no, pero no te fue. Al final no hay ni ile vem tu fi pan mia, vem te tai. Pero no te fue tu meni tu finga, el tema ainga fa pena ai. A pero ngal venga umale ne lo ta milo, ile me ta te lofa. O sa va pito, y en bena net silvia ta tu fa tu. Sa va pito, o le io mata, ai lo tomo lu to tongia. Ya wa fia I por que ela golia e eu taf.
Le na una ilunga pito lunga. Oi, awan aya. Le ai ona audio so. Ia po matual. Ia le la wali la loma. Le la fia mili fia takena fo sala tum tau. Le la wi atwai langa ila so ma to fit fit. E manino yo sa nga ni selo vanga na. Oi, ia pe fa pena. Fa pena le na una tainga na mai. Te no to vet. Ia wa ngalo le tapo inga tu malo. Ai fel po kiki le fito so inga numela. Eu ale lo tu maulano tu fa tasi ai. Vai tau sa ale vai aisa to anu. Ya, le mai ai matou. Ar me setina. Ele faina le fatina le se sa va. Ona le o vanga nei auta. Man na o te matou. O la so tantunga. Dau fionga le fai pule va ftau o ala fau fo. La so tantunga. Wo to sa uni pe fa pe e tu ina tu le fionga le mai tai pa le mia le sa pelu le i ao le fionga le malo le malo sa we fai le salalo ma fai le bala au o la tato o fai le finga palota whether it's snap election or a general election. Are you ready for this? Ya, e tono le fisili ne na o le tato tu. O ma to wa ia o ona. Yeah. Yo, papel tai au malto te fai pule fala li ni pa inga o ma. Tato te lena na fu sisi me paua le nei e fai fina ngalo Samoa. Mai ile taimi le o no to inga na i matou. No to inga le matou. Ba fa longo di tana le alu tua. No, la o foi vai ngala fe me o la to will fast. La to will fast. O la fe me o la to will fast. I tu o tapenanga o parti o le venta pena ba. Si pe lo winga le na tate o fe sa o da to ta. Fe fa maoni le fe mai. Ya matua rumah tu tak pernah. Tapi dia faham urungan maltulanga. Ya tapi nanga fa pena fatu ma fai masa ili finangalo le tunu. Ya la fatu ili musunga le nganga o le tua. Ai le memoria o le tali de na. Eta. Itu tahu na alu fi me fai tali de na. Ya el montino fa pena. Yo no fa vai. Se longa fai mai e vole se voro no vole se confidenciatia. Ono walu le fa tuanga de na. No winga. Uma lia alua ia fa pe de minority da. Mal toleta alua tu la fono. E te manatu o se mea tau fa fefe le me fai le sa fa pito na fa ya ma fa pe mai. Ba yo le te au le pelu le e tu inatu ma fa to ina le malo because she said it already. I'm prepared to go all the way. O te alu fo ilava o te fina. Ia ma au lo ma le fionga. Ile au malo ne malo lal me o le mfai on fai ya la funga e no to fai o tofi mai le tua ni me por kiki ya wa mata na yele le mona fune le tele so to sila so to ilua ya na ilo le fina ngalo e mai tangata au le no to inga le wa o le tali na pa fa pe fina ngalo ya o le tali le na ai mana e foi pa luta de yo de tsa le yo le tulanga masani wa me sa ora sa tola na va fai no va fai me che e le uta tu vai tapenanga wa yan le na fai un fono le no mai ni de fu sang no yan o la wo willing e ave from fitala i disi tu ya la tu palmia ya ma tu no e la se no e ta ma tu no oi ma tu yo na lango yo e ven palmia Olena la tu va ai matu tu malo. Ai mesel matu te talo no vai sa ili mo le ambio tono le hitan ra. Si pelo ninga no le tala au lo isi mea. Yo si i mai le tulanga na le ambio tono. Au lo isi mea. Wole sa ili mai le ambio tono le hitan ra. Ba mea le hitan ra. Se tulanga le lei le toi te wina o le fa vai. Le Constitution ale fa tu le tu sa mo utasi ina ia fa malo si ai ia tu la fono fa upu fai ole fa fa le tu i lava la toia walanga ole avatu le bea ole fa ma vai po ole fa tea po ole savani ese mai le pati ina ia lo ia ai le na fa vai mam fai e lo on act upon the Constitution ole tatu fa fa tu ya atono le tulanga le na ya ya no va tu o te tupu nei me tulanga mo le se no fin alo male ya male
tulanga wa yai ya le to mai ya I fa winga ino ne me tu la fono ma fa vai fa la tonga mi se fa va su sta tu ai o le memonia ya lo fionga peona tu fa la tonga ya fa pe mai lo wa vese ma o lo ya ile majority ya fa ma die wa vese peita ya la fo ya fa nga mai li tu la fo ina ia mau mai pe I to fingo lo ia wa o fisidi na le tamo mo il fu al fast il tau son fo ne mo tinoa de fa si to inga fa winga inga pe fast lan mona e pola se fa o fisidi na ai na le ngor ta fa mai o la to lo il fast ya tatelo ai pelo winga na ana wo mo ile na to mata ya tele to na oh my god ya ni so fa ku de wa tu fa ya tu la tu mano ele to tamo ele to so mai le fast ya lo fo ele to ya tu fast ya la to ma to tele to ma futa ese patio ino fisi do na la pati ma ya ta tu le to no el mel na temile o no win o la mo tino ele to mai alan ta ya pe no vet moto finga ya o finga tale na mele va ai ta finga ia le taimi o le lafo ua le langolango ina e outou ono le manatu se I taatia le lafo tu le epa se I pasia muamua tu la fono lea la ua le langolango ina le lafo tu le epa whaamata o se tau I masui le mea na lena whainei le toi ina ua whaatū lo le lafo outou ai le tu lai e langolango ina awa o le sifo I manatu ma mawhawhango iai na te le tai o le talia ina le avea o la ahuli o se pale mia o Samoa over his dead body toi lupe lo tantu wa ulava le na io lo ulava tantu nunga na wa da se to fai lo fioga ya o si le vai ngai tatu ye tantu nunga em fai mo tatu ye mana onga ita le fina ngalo le tu ava pe le to finga le mele au na yai ile fa au to lo ava pe le to to foi fina ngalo le tu vai ite au me masan ya yo pulen tu le ni de tinga ina o le fa fina ngalo le tu fa pe ndale na ta vai ya ile la fotu le ya manino yo le na matu motino ale tau unga o lai swinga ia na fai me tu le ya I le o va fitai wa ile tu ya ile tu langa o le taita o le sa fai mata tu taita ile exe me e mo ite de ste awai ne umale le vote no confidence tu le pa le taio so rua usu mal taio so rua na le usu mai afa vesi mai matu na mo wat ya malana upula ya ongela ya mo tele lango ina na lentale le femelta ya le afa manino atu ya onela ya mo tele lango ina tu laf ya ai mai ai fula solulu lana ya o pasia le favai ya swing o favai ma le todo wono ma le vota se sta sio dato da ona so wa mailantus na Italia wa ya tala yo me veto fengo to ina wa me na felauto ai se jara tu mtau la men ya la tatu wo la lango me le yo le tolo mai le so fu aso lua ai fa tu la sto to ma popo se la tu vai ma fai mai ya ma to te le lango na le wingo le me yo ya tongi mai ole tongi mai le mo ina ia to tu fa ta sil la tu ta wo vai mai ma ta na se le me anga ia foi ale pipi pero winga le na no so me ton ve mai o ta tu de la o I ai un mai fon le ai ta tu te de o I ale te le yo me te vai le me le na le pa ia nga wenga
isi isi o ila tu lo o ile o ile vaenga kapeneta ma isi o ila tu lo ile tuangai la manino le tatu vai ya pana na ya pe o renga lu fa tasi me ya yo le sina vaenga no film ya te fai te ya ni ya Paftai tele lau fionga. Toi tasi lau sili tātou mawai ai. E isi ngau sā ma le ngasu o te fia fasiri ai. Ai mai mau i fō le taimi. O no isi ia tā upu ma cases o le vai atu e surface se taimi. E au fi ai le fionga le te mai tai pare. Bia mai isi fōi nā e te le tau tā ea le nā vaenga. Ai ina ua lo tea le mata upu i le pālota le fionga. I le fonga ftalai. Ma au mai e loa ma se mana onga. Ina ia whaia se tulafono, ma sila le tulafono. Pe ma whai ona whaatea loa ma le fonga ftalai. Pe ave ese, ai a mai se lafo e whaatū tonu i e le whaatū tua ina le fionga le fonga ftalai. A le sa ili atu le whaavai. E le eise me ono ave ese le fonga ftalai si vangna, ua wha mawai pe ngase. Ia, po o tūlanga whapena. E le ise mea, la le tali tonunga lau e fionga, i le lafo na tau whaatu mai le sui pare mia, ma lo tea i le aso ale nei, le teimi ale nei. Ia, atonu tāua le fisitu mai, e rea tau fuise atuanga o le tali o le vaenga, pai tau lau vai. Ia, e lei, wasa tau Faiva e sa ili, i cases sa, na mawhai ai, ona ese mene fonftai e misai na lo tulanga le common law ya ile tu pe fa parlemene na parlemene le mai tulanga foi sai sai mo monarchy mai la tu pena ese presidente ya ele maua se tu va pena e me salo se me foi na sa le ya itu no fa vai no tu inga ya ila uwa ile tu le ole no ta inga o parmen ele o ye tele sana role be tu hor fa leo o fina ngalo tangata ai mai se ai le tulanga e fa ela tu su enga i me tu pu i fa nga malo the inquiry e me se foi la ole monitoring o performance al malo pe paul ole role al parmen no le role tele al parmen o fina ngalo o sui mamalo le tunu no elo te do ya ape va pena se wa ai go ta fa ya sa di pe ini ke se sa pena mo ya ele ta ya pe dia ape lo le ele te ya le ya ton walena sa ile val wono le sa mo fa ya se ya no mal e to fila wet ai ono turanga la mane ile ta tununga ya ele tailo ya awa ona ole tantonunga fo le lau fionga le li fai pule ava pe o ya ni provisions ole tula fo le fai ai le fa te ole fionga ile malu le malo a o i ole fa tumtumunga a ole le si tula fo no e fa te ai le fo ftelai ole toi fo ile i tu ole tula fo no ile mele because all the power vested in the head of states, e tu ina tu uma marusi anga le na o le ao le malo i le fionga le fongftalai awa o i o le sui o le ao le malo i tono le mauta lo no wingala. E le mwhai ala na whao ngā mai tu la fono o le ua whao ngā i le ao le malo anga i le fongftalai. No winga o sisi tae o sisi palamit. Alo le na, alo le na. E pe ali si le tuta. Ya. O ame le lei ta tu fai le mo pui mo manuel no mana. O ame fa le tu. Ya o na fo ia. Fai le lei. Ya tu no se de so de lei. Ya o le nei fu pa inga. Ya ta si ia le to so fo. Ali la paftai. Lo fionga de di fai pule. Tata ma vai le so a mai le sa no anga fala I au. Falo tu tele I lo tu malo lo tapo I atu I New Zealand atoa tafa e fio le lalolangi ai maise o le aru atu sa o ala tātou whaasa launga le so.
I lo tātou o tunu pele mauna lau whanua me ele. Whātoa file mu ai le whaalongo. Ia, la lango mau pea. Ia, lo lātou whaatutua ino lau a fionga le tau ino le tofi o le tu balo. Mal whaaloalo. Ia, whai tele, i lau fionga sa vea, ia po lau wele a taua. Tu sai o le manoa, pea no, tau whai atu o manoa ia le au maua. Ia, me se foi whai pule whala lidi, ia, isa sa anga i mai whatalu noanga, au le anga ia, tu pe ine atua le whamoemoenga ma le naunau tainga. Ia na te taiana, le tūlanga o lota oto, ai whamoemoenga me lea, ia, e watu ai le nganga whawhitaitele, le ngata i lau whionga, ia, me se kuri tapo inga mau se tatu tu malo, e whiola ngafa malano nofo, ia, me se tawanga e se ia whale alidi, ia, e tainane foi, ia, tatu tu samani, e whiola o fio alo fanene ya e teinane ia tula toa ma toto au ia e tausia alo fanene la inga satalo ia me se wei uslufi taunu niu ia e teinane usori ia alo fanene malo tata loa malo la inga satbalasi e fa penale na no ta inga la ufionga ile tatu tu malo ia fa ftaita kwa fa ftaile lava papale fa ftai faita talo mo wala vale to file mo fe pule ia le nau ta inga ia ile atua malau tu talo me lea ia ile nau ta inga ia ma se fa mo e tatu tu filo i se te ia ile yo mo tatu fainga palota au le nei vai tau ia te tonu alfa mo ia tatu tu malo talo ma futa ile tu aisha ia le ile elo mo noa ia le tapu inga lau whainga au salibi, ma lau whainga aluenga le tua, le whionga le sunga le te telefono, o le kalisia, le whionga ia tuna mosu yusia, ma lau whainga aluenga tofi le tua, tu se whata whaita ulanga, ia malo le tāpuai, ia tātou tupei le tua, tūlanga o iele ngase o whaia malo, ia ilo le whinangalo, whaaria na nami o tonu, se temi se tai ao mua, tāpuai inga Samoa mai monga te tele se pa, ia monga iti, ia whawhitai, tāpuai, whawhitai, tāpu, ia lo manuia le tātou vang whawhai, o na tūlanga. Uma, e wapenale, tau whai atu, nui lau whionga ma le tātou kukalambe. Alo. Mai se le kunenga, ia mauna i tūnga, mai se tātou paanga, whawhitai tele. Alo whawhitai, tanoa whaaloalo i lau whionga le li whaipule. Manatu o leo seu i whanua lau whaatabaso ali inga. Ia, o lau sa saa fo i o Faiva e tufi tau whao ma whaafonga Samoa ma lau i tū mano. Ma mole atu le nganga whaafitai. O le mātou tutalo, na ianga le leile tua i a maua pea le tō wha ma le whautanga. Maua fo i le lo tutele ma le whaatutua i le atua. Iai tai au malama, tātou i wheilo i fo i, ia le mea sili o le nau o mai lau whaamrianga i lau i tū malo ma lana tāpua inga. Tā wheilo i pea. Whaasoifo ia ma ia manuia ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa, malau o whionga le nei aso soifua. Le fua mai manuia? Ia, manuia. Ia le nā Samoa, ua whaafonga fo i le talanoanga ma le whionga i le ri whaipule, o le tofi o le itu malo, o whale alili tas, po whale alili atoa le da? Ana ia fo i le whaasoa le whionga le ri whaipule, ia, ma tātou malama i fōi i mea o lo tupu. La tātou o e vavai fōi, ia, au tau sa ili se awanoa, ia, e whaataladoa i fōi, o lau paanga tō tino si o tō whina ia e te vise ioane, mai le iuni, o te ngata whainga aluenga la tau te waaia, ia le tō tele o le au whainga aluenga, la tau te whaia le tau tua i ta ngata mātutua. Ai e ke ka I mua I le fefe I lau saunga mua fo I la umalanga wha a pea langa o kaukala Le pua lewa e la fo Ka ino po o ai e sa o Ua e la lau o lau makua Wha a kusa le kama o lau ko alua Wha a mali e a kone o au O susanga lava le sa mua Nga kangi kau kala mai
Wow, I love her for AI. Solo mala ma fesili sili lo suafa pe ole ma fuanga ngaki ngai susanga awe no malo fa o poloa na susanga Wo masih asing ilok view ko kali a o fo Jesus wo se awaka wale ai lava e mga kui fo la fanga masih au Faiva lo fa kali mai maku ile mole papanga awe no malo Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Ea, wana nei, whaafetai tele lava, tuna na tia Junior vai lua. Ia, mo le whaafiafianga le dai whaanofo fi bali e fo, le whaafonga tāpua i le tunu. I le se fulu minute buli o le tātou polkalamba i le soa a o le i se wina i whanua ma tā walunga. Leo whaatasi mai a lo tua whine, ia le tumaita i te vise Ioane. Ia, o le polkalamba mahasani o ta mamtina mātutua. Tu asina sino le tunu whaatalo whatu e te vise ma lole ngā lue le nei aso. Ia, talo whalawala o whionga sa dea, malo whoiringa lue, ia, talo whapito atu i ka ia sa molo whafonga mai ia, mai se lava ia, sa mama tina masua, malo le talo mai sa puai, ala fwoi so fua maua. Ia, whamalo fwoi ma whafte atu le teimi uha, whaavalo mai. Ia, si tā tala fwoi, ono le lava ia so sātu tuangia, ia lau wafionga le tamaitai. Ia e maise o le whaanga solonga au tau ngā ruenga, whaalawi loa, na mau o tuai i lea center, ma lea no whanga, o maketi ia mameo taulanga whaatau. Ia se i sau noa, o le ale taunu unga na o iai lau tau whaalawi loa. Ia, whaftai lava sa dea mo le avanoa, whaftai sa moa lau tapua ima lau lango sua. O atu le awhea matutangata tu whaatasi mai marketi umai ana awa tuai le vai aso le mai vai aso ati on sua. O kastau pati mai o tato atunu. E mai se foi le tele o isi tangata mai isi communities lena mato whelo ai le market. Ai o le situ pitu sili no 50 ai o le tele o nai tangata mātua. Ma nai ai le tele o nai a inga na o ate whata whao i tina amata mai, o isi o ati nunga la so wheelchair, o isi o le woka, o isi savali vali le mu atu. Ai, o le to o tere le ainga o ate mamoli atu. E tasilo matua posto ina ai o atu uma ia ai o itama matutu o teine o whanau isi. It was really beautiful to see. Mana ia le titilo aso o fia se ainga o ate ta whao market. Ia. Na ia fo ina to inam lo mato sa mato tala noa. Ia opa anga mawo mai ale liti o Samoa. O le lato tala fa fetai e sele tawe lato o pokaname ia fa fifi lato ia so lava masta itas. Ia fa malo fo e radio Samoa male kulenga me se fo ia ia. Tawa fionga lo ngalu ai le au nanga tau. Ia, malo whaftai. O le a tonu lava la le aunga, o le sa vali le na tō o e momoli, i o tātou tangata, ia e maise i no fuanga ia sa tō anga i atu iai. Ia, o le i tu tāua, o le tele i o matutapenanga, ai wa o matutari tonu, e le ngate tonu whaliwhai ngā luenga mana i tangata ngā lulue. Ai wa tu tāua na sila fia ma whaalawi loa i a inga o community so whalaptu tonga. Le tāua, o le mele tupu po le matua a fianga le wa iei tanga whainga luenga e me se fo ia ta mama tina matua mai la tō lo whaile au nanga o le whiau tāua lava lana matua tu tāu atu. E whaamata la atu le mea moni lava le tupu e awala mai le li poti o mato ponutanga i whai tu tonu o whainga luenga nei mato whiutanga inga ma company nei. Ai mai se o le musua o lato e fisosoani nei tanga whainga luenga. O le mafuanga tonu le amato tai tonu. Asi da fia o mai mamalu o le lautele. O no mai whaatasi la ia e tā pena whaatasi ma taoni whaatasi ia whiau po o tusi e watu. Pei o le petition e na whai po le tusi lea wharau na whai atu. E o le la ave o le aso mua nei e whai le timato solo i tailu mo o le whale po le officer tu tonu a company ne o pupa. E avatu ai i le puli o company e ave kopi o i le komisina o tangata matua Aged Care Commissioner, Caroline Cooper, o le se ave ni Minister for Seniors po o Minister no tangata matua. Ia wa amata fo ina whaile rio longa le Human Rights Commission po o le aiat tau tangata.
tusala o tu mai lo failo atu yai ma ta o tu ai o lea ua tau no atu po ua awai mai le community po o tangata lau tele o le ngata tangata whainga luenga a o lewa o lango mai o lato a inga o lato e kālesia ma lato whalatonga ma community e o le tuna o mato whioha ia i le tele o marketing mai si taulanga whaatau i nei au kilani re ngata whai nei au isi laenga o mao ni sila lo tupuai. O lona winga la o le petition le na o le a mawhai o na tui nā tu i le komisina o tangata mātutua ma silasila fo ia i le toʻatele o i lātou e langolango ina ia le whaamoemoe le o tau. O lea lava. O le situ tā ua lawa iai wa amata wa a lea ato le māsina wa amata na wha o na interview pe whatatala noa ia a inga ma le iai lato tangata lo awhi ai au nanga nei. Le ngata le tangata lo o au maui tono o mau tangata mātua. A ona i o lato a inga foi. O leo a mata ona tufa mai a lato whamatalanga. E wha amao ni a haile me te lele tupu. E le ngata le saunga le muona i tangata. O lato me tau mawha o lato soifua mana loina. I tu ua mai a pe mātani no ta o le tani utoa nai. O le sina i tu tere lava le mato o le mero tupu nei. O le stories po o tala nei po o wha maunga mai a inga o lo o mawai nei a foi. I ne au nanga. I le ngata foi leo tono a inga tai to tas. O tere foi nei mātua manai a inga o lo lango mai. E tu whaatu ma whailo atu me o lo tupu e ilo ai e ta tau o na whaaleleia nei au nanga i le tu so fumana loina por mi sa se fumana loina i nei New Zealand. E na tātala loa ma whaasoa i le tūlanga fo i leo le o mere leo whale o tangata mātua me se fo i tono o ainga o lo tausi aina i o tātou ta ma tina tua sinisina. Ele tā ua o lo lātou sa o lo tonga e whaatino me māsani o na whaia. Ai awane i ave e sea pe tāu fiofi ma mau le whale ma wale i toi whaia me māsani o na whaia e fia i ai. Ma ave e sea ai lo lātou sa o lo tonga ma avea ma awala e ma mai ai pe le fia ai ma ua pei wa le ato toa le malosi le seistemi. Ia, so le lava lau asa noanga sa vea. E le ngasa la pe o le tuna i tono te toa inga. Ai wa o sili atu la ona ave sela to ia sauna i tono o whareni o tanga sa mātua. Una o le lava o le taimi. Tuta wa le ise taimi whatata noa i le ise taimi o lewa o le lava ni taimi whai ia o atu ala whanga luenga tope o maia o le tuitu e sewa noa i whili ai pe e whai ese nga yo inga e mawhai ana whai e lato. Pe foi lau tatu ainga, e tā ua ia wa e mui au tatu ainga o loo lama le taimi māwhatai. Ia sisile fo tātou e tatena na e whai umanga nuenga mona e tātou tangata mātua. Ai e sere tā ua o le tuwanga noa maave i e whiwhininga. E o ai pe meia o le whiwhini po le alo na la e whai le atu tā o mana whamanu. O le ale lanu e fia iai, o le ale toinga me la itina, ai esiri tawa e ala so, o le afo i me tau mawhai si tau mawhai, pe a tala fia ngai. Ia po o le savali fo ima, mwhaisina exercise like tisi. A wari tele au taimi o fo ima tau ainga, so mai vai tra ina la le vai, mai lo matua. Pege o e pui, o na le ale lofa. Ai o le situ e tau foi na tuula to fai tali ai e fai elenga luenga po le na yo inga lai ma fai ona fai taimi nei manuele ele ma fai o lai ma fai e se ta ua malo ba te tele lava bole na vaenga o le a fa lau tele le tata longa i sa o lutonga fa pitoa mo tatu matutua ina ia o ngotasi ma lato wai a te tau foi.
I le lumana ai mo le te minei ona o le tātai mi. Ia, la fuatu ina e wha mai a mai e lau fionga. Ia, po le tua fine fo i le tamai ta i o le tā polo kalame. Ia, ona tā tau mawai ai lea ma le wha aloana. Ia, whaftai lava, whawema lava noa, ia, whaftai atu i Samoa i le lango ma le tausoani mai mātou whatala ula atu, ia, mātou te mana o mia pēa le tātou ngā lue whātasi, e me te whaitanga tātou e kāleisia o mawhitanga tātou. Ia, ma whaftai mo le tautapua inga, e le te mātou mea mawhai pēa le lango mai ne tātou a inga, me te whaiopaanga, ia, me se lava nei au nangata o le Radio Samoa, pa mania terele atua, il nei fiafi mania fo ilenga luenga sa lea. Ia, ma lo whaftai tā te whelo i pēr, manuia ia le ngā Gagaifo Faiva o lau sunga le te baitai. Tātou whelo i le vai aso fau, ia ai whaasoi furia, whaftai tele lava mo lo sao, ia manuia le nei a fiafi. Ia, mania fo i whaftai. Soi furia, ia le nā, e te vise Ioane, o le sui o le Iuni, te ngata whai ngā ruenga e whaia le au auna. Le au nanga mō tangata mātua, e le ngata I maota malawa, whapena fo I whale o tangata mātua, o whale maima maota ngase. Manatu Samoa, o le ata walunga maseu I whanua, le tātou wholaunga o le nei fo I fiafi, whaaftai atu I lau tau lava papale, ia malau tau fo I whaafonga anga, whaaftai le au tustusi, ma le tuwhaina o le tātou polokalame, I lunga o le Facebook page, e whapea fo I le tātou YouTube channel, ma isi platforms e pei o na whaonga upenga ta whailangi e na mamalu o le atunu. O le vaamoe, o le pasi e ave le fionga I a teito ta loto, ta leni I le afia finei. Malu ave I fale, ia se whaamitalanga fo I ua whaane nefu I lau whaalongo, ma ua le ai ia ua poroka I o fofonga. Whafoi mai upu le a tau sa vea, whatalo whai lau tua whine. Naomi Avia, Fuatino Josefa, Rolini Josefa, ia, ma outou malava o lo o mafuta mai. Le tātou nuu I le Avondale, whea le tātou nuu o lo o whaatilitali mai Avondale. Ia manuia li I e vanga ma tā whaonga, ma rā outou whono fo I tā oto I le nei e fiafi. Ia, ai te ta I le uso ia la mepa ma whamasanga. Ata pana. Ia, whapea fo I le uso ia whata taua mō, o le sunga ia Sam, o le uso ia Isaako, ia, ma autou umalava. O tamari I mawhale upolu o le tātou nuu I Avondale. Tu outou le peselea. Ale tātou nuu I mōta. O le vii, o le nuu, o le atau o savea I mōta. Ia, o leo au mai, e taualunga atu iai. The youth of Mota'a from Vaimaunga College. Ia, manuia tele le nei a fiafi, lau tau mawhitanga ma le fionga ia teito. Manuia le whtaloloa I o le atunuu I lunga o le ala tele. Whelua I taiao, I le ngā Gagaifo Faiva. I le asotofi o le whaatawhiti o ngā ruenga. So well, folks, that's it for me. Thank you so much. Thank you for the people and the friends and our partners and fans on Facebook page and also our YouTube channel. All the love to Auntie Whanavelave, Alpha Masanga, Poe La Ulu, in Kahuku, Hawaii, and my dear sister Yvonne and Ashibon. Soy fubo, Maria.